Ua tatala ina nei la mātou whaleoloa o le leata i lai Super Reds i le Onovalu, Michaels Avenue, Ellerslie. Molo fifonga tau mafa, ua maua nei le mātou talo fiti i le ono tala iwa iwa i le kilo, talo Samoa i le 5 tala iwa iwa i le kilo, whai mata i le 2 tala 5 sene i le kilo. A fio mai loa i le Onovalu, Michaels Avenue, Ellerslie, po le telefoni mai i le olua fitu, lua 5 valu fitu, 027 777 2587. Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pia i le Radio Samoa, tasi 5 i watolu a mo, Samoa i amanuia le nei aso. Samoa e matalasi Ua sio mia elesami Atu mangala nulawala Mea i pia pia o tangata La usa moa la usa moa ea Mea tua e lo pahamai e moni lea Lea oro malo tali ilangi Samoa e ai malo au fatasi La tao e ile kueta E mawhana whana po ile vevela So se mea aua le popole E mamulu mai le pa mole mole La usa moa la usa moa ea Mea tu ai lo pa mai e moni lea Lea oro malo tali ilangi Samoa e ai malo au fatasi Mali e toa ua malo tau O nai upu whaala e au Se maane so tae au Samoa lo tawa i asau La usa moa la usa moa ea Mea tu ai lo pahamai e moni lea Lea oro malo tali ilangi Samoa e ai malo au fatasi
Na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Malosi malo o tele tā o ia. Ana whātua tua lo loto ia te ia. Ona o mawai lea o le fisosoni. O le fia i lo loto. Ma ovivi atu ia te ia i lau pese. Ia whawhitaia lava le li i. A wawan whawhafonga i le leo. O au te talo. Vi ia oe lo mātua tua. O le tua o le ua mātua mawai. Le nei tai au fau. Tai au sing-singi o tai au manino o le aso fau e a mai. Ua tele ai tale manu. Ai titi mala ina ua whaifo mai langi manu o le nei tai au fau. Wha sofia ai moe ngā luanga o le loto fia. Pese o vi inga lo mātua tua mātua mata i le nei aso fau. Iau lava vi inga wa le taulanga o le whaaftai ma le whamanu o tau maunu mea lava lea i ante oe. O mātu wifo i uluma le nei tai au, ma mātu whape atu e pa ia lava oe le atua siri ese, le atua matautia. Oe le atua ma malo, le atua ma mana, e le ai lava ma setu sama oe. So i fua oe mai le vavau e o le wha vavau, o le atua oe la e le vi ingo le malo, le atua oe pulu le mātango fie, ta maa whaftai, lau mea lofo lau la fau mātu maua nei tai au, lo lofo le fo o tutai manu ia fa inga malo longa sa to fa faiu tangata we fa popol ne so fo do lato se fu mo mato ne yola mato o ri ne stofis fu lo ia so se temon mato fo longa ne tu sanga mato malanga ne so fo lo mato tu fa mo mone to te mai le fo longa a fa nei ma ru ia fa vo le fa ngai mo le tino ne yaso ma ru ia onga ne mato fa nau fa vo fa ngai malim tamata fa ia onga fa mo ri ia lato fa vo ne yaso Maru ia le tapo inga na ia mātu mātua tu asin sino le tano, maua pera lato se fua laude le tino sili le nganga e ala lo fantasi mai. Ta maa whamuria le tano peri Samoa, fa pena niu sena nei ma so se tafa o le nei ke lope. Fa mai sila nganga lo fio ta mai a ingo le tano, ia ua fitia fo i le au pōliu le whaano noanga le nei vai teimu le tau sanga ua mātu iai, malanga le whaatua o ia le maniu, ma le oti ua motu si ai maftanga ma whana mana ia inga ua mai masani. Mea o malam whara mātou whaia ni asa fau e mai, mātou whaia lawa ina ia fo i ele vi inga ia te oe maru i ele tautua, a le Radio Samoa nei aso a toa o mātou wole mātou wala au i nei mea malawa. E ala sua whamana malo i su ke risolo mātou ori i mana mātou whaola. Amen.
whaanga mai oe nganga sai o le vi ingo le tualangina e le whai pese ala unofa tu mau kolisi o Samoa. Tau mo rwede Samoa sfalima e batolu a mo ua tātonu i a le tula e ono. In this update, the government will cover costs for survivors of abuse in care to attend a long-awaited national apology from the Prime Minister. The speech will be live-streamed at events in Auckland, Wellington and Christchurch on November 12 to make up for limited space in Parliament. Political reporter Demelza Jackson. Lead Coordination Minister Erica Stanford says travel costs, accommodation and food for survivors having to attend from other regions will be covered. A 6-year-long Royal Commission of Inquiry estimates some 200,000 people were abused in state and faith-based institutions from 1950 to 2019. Stanford says survivors are being invited to register their interest alongside a support person from today until September 30. A view the government is repeating mistakes of the past with its Treaty Principles Bill. It's been revealed Ministry of Justice officials warned the government the bill would damage Māori-Crown relations. Lawyer Annette Sykes says the bill is worsening race relations and will ultimately be a waste of money because the Prime Minister has promised not to pass it. High praise for Kamala Harris over her action-packed debate performance against Donald Trump. The Vice President and former President battled fiercely over the economy, abortion and foreign policy in Pennsylvania yesterday. There's since been heavy consensus. Harris emerged victorious. Otago University politics professor Robert Patman says right from the outset Harris needled Trump. It was a deliberate attempt to throw him off his game, keep him off message, and I think it succeeded. The Democratic Vice President really seemed to get under the skin of the Republican former president. ACC wants to increase its levies in the face of rising costs. It started a month-long public consultation on hiking the costs of all the major levy groups, motorist, employer and worker. Employers and workers would see rises between 4.3 and 4.8% per year over the next 3 years. For motorists, proposed increases are more than 7%. That's news. In sport, a hip injury could affect golfer Ryan Fox's schedule for the back end of the season. He'll start his first tournament in a month at tonight's Irish Open before returning to the United States in a bid to secure his PGA Tour card for next year. Fox intends to proceed cautiously. Once I get back to the States and if I get the job done pretty quickly, then I've kind of got to figure out if I'm going back to Europe, if I'm coming home and getting the hip sorted. And I can't make it any worse than it is. Just got to kind of manage the workload a little bit on it. To rugby's MPC, Wellington have beaten hosts Otago 32-28 to move to 30 points, a buffer of 3 at the top of the table to complete week 5. The third day of the one-off cricket test between New Zealand and Afghanistan near Delhi has been washed out in a match inexplicably scheduled at the back end of the monsoon season. That's sport. I'm Jodie Gill. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ele swafa marmalo o lo tātua ri whaola Yesu Kiriso i mo mora o whaatalofa mo whaawhelai mo whaaturi mai le awate le lava ma le whaaloalo sa mo lo watanu pele le pa ia ma le mamalo lau whaafonga ngara nei tai o whau ma lo lava la soifua maruia. Ia whamalo fo i le atinu ia le whalau manatu ua tō mai le ngi manu o nei tai hao i le lofa sirisiri ese o le tātou matai siri le langi le ua ia fua le nei aso fau o le aso o whaia le tua tātou te ori ma tātou fia i hai patia le hanga le lei o le tātou tapa au siri le langi o le ua momoli mai lau tū sui fua i na ua tuta fo i manu whai ngā malolonga sa tō whawhai ia ma mātou momoe fo i ma le mautino pe tātou te au ria le nei tai hao a le ua tātou fsiri whai manu le o mala le nei tai hao fau ona o le alofa o le tātou tua ia tau te mailu tātou matai i le langi le tātou wholaunga a whai nei o le nei fo ia sa fau o le aso tofi le nei wa se furu lua ia so se tema o tātou wholaunga le lua fe lua se furu marifao se maila whaafonga por klabe marua le tai hao Radio Samoa se fulima e batura mo ni o whalau tuli tu funga taitu talota whapena fo le tāsha wa e lua Intini o Facebook, ma YouTube o Radio Samoa, se roa tasi pantea, ma le whianga pesta, LJ Lord Sio, ma le tō ona nei tamai meni. Tau tō ina o se pa i le tūla hiva i le tai au nei. Nio whalau, Matasha, ma rolo se fua, ma rolo usu nei tai au. Ma lo leo su lau sunga tawai, wha apea fui, lau sunga Natasha le nei tai au fo, wha atalo whatu pa ia mawalunga Samoa, vi ia leli, ia lewa tātou taunu umai, i le nei lau le lei,
i le aso tofi. Whaatawhiti fo il prokalame le malo tai au. Ia malo lava soifua, malo le folau. Langi mai na lo sunga la o tawai fa pena foi fatalo fo sunga ni wa flaun le tau vi ele tua tato aulia mai fo ile tofi le nei vai aso Samoa ala fa mai e fa nunga le lei wa tumati e fo ile anga le lei le tua nei tau vi ele tua ya tato alo atu fo ile amatsanga o le tato polo kalame ile nei tau ma lo lava le fo la manuia Sole, malulu mo ya ni markai au ni. Fiu e lulu atu le malulu le sau ai fia va laka mai ale le malulu ya ka. Le fia la ngelu la kiu ke tavai. Ma fa ku le ya wala le malulu ale fa ya. Le fia fa lo ngome le angelu ya ena tsa. Ya ka mo umi le sa ka yo le ke va ku le kiu ke ka ya le fo malulu. Yo inga wale au ya sa ka yo le kiu le kiu le hitsa. Ah lo ko ki po. Le au lo ki le hitsa ngor ki pono le la o se nga ki le o maru no ka ya fo ya le ya ka ko o maru no ia fa pena le ta ya fo na mi no jol tato lu tau mo o mo nei ta ya fo ai o le tato li potia mata mo ngana wa nei ta ya ya tato va vai fo le talo le tau ya wa nei ya so ma so mo ya tu pa le lo fo le tu Tala fia le ai se wha lave lo li poti mai le nei taimi o le tai au o lo so longa le le ia masanga le mu mea o mai lunga tātou ala tēni nei i au ki lani o lo o wha iloa mai le taimi nei ei nisi a vaenga o le awala o lo ma se so please drive to the conditions keep your distance ma alu sau wha atulanga ina i le vaenga o le awala o lo e malanga ai tua lalo masani a tātou polo kalame ina i o sita ia ta i ala matula fono lunga o le awala ma ia manatua Failo fuspau i oe make it click. O le tātou lue li poti le nai lunga o le awala le nei taimi o tai au. Ina o tūla i mai le taimi, fitu minute, ua te ai le ono. Radio Samoa, tasili mai vatolu, amu. Radio Samoa, tasili mai vatolu, amu. Oi ngā matal tala le tau nei fo i tai au fau tamaki makaurau au kilani no whanga whasalunga ale Radio Samoa balu no ile malu lu ile nei teimi ole tai au wingo le tau le so na whasolona awawa ile teimi langi le ile tau mo tātou i au kilani ile nei fo yaso se furu ma le ono o maurunga na nai whano ile malu lu mo tātou le so balu lona maungalalo au lia tai au o le whaasaro fo ina awawa lang le lei se furu balu maurunga o le malu o le ea mo tātou le aso atai hao o le bainga yon tuatu le whaasaro na awawa pa o timu le asto nai ma tele na awawa le so sama le so ngafua le dei le aso lua ma le so lulu o le vai aso no mane atu pe atatu o le rofa male anga le lei o le tātou matai i le langi o wha mamonga o moia la wai tautu na mai le nei tai hao le ngato le so a aso no mane atu pe au le rofa male anga le lei o le tātou matai le langi a whanga aso no fo pakalame maro le tai hao na tātou papai e le tulanga o le tau telo isi vaenga o New Zealand fa pena fo le tau i Samoa panisi o vaenga o le kelope tautu mo le Samoa sfali ma tola mo na wai bole o te ai nei ia le tula ono ia le lei te pena le tai hao fo a so nga fa vesia le tai hao fai ali fa la bul kai hao la stof ia ma tau tai le tu ta fo lo ngona nei aso na i se kone o ta to lu tau mo oi mo nei fo tai hao fo o ta po klame a reto le ola nei fo tai hao fo mai a pasta na fa le copa o le kwata e le fitu ta ro babai me lo tupu ia pesa tupu fo telo to sang babai na so fo lo se te mo le tai na fitu ta nei fa ponga o ta fo e le ngana pro tani pe ta fitu e le tai o nei nisi na ta po klame ia mo mai nei fo tai hao fo ia ale le ona u si mai le fa fonga na tino o le lu tau mo ta tau o nei fo tai hao Popoina le le as fo aso le lei mo e matatou e me se fo nei tu la malai o le au na amen praise the Lord kaltia ono fe poiva
Mai tala la apostolo Paulo le kalesia le o kartia. Wa ona po te tauai tātou te sele mai ai. Pe a whai tātou te le whaavai. Wa ona po te tauai tātou te sele mai ai. Pe a whai tātou te le whaavai. Ele ai se me ka o se me o se manguia o so whafua sei. Eo e. Ngā o meo fui o meo kau ia ke ia o so whafua sei mai kua o loa. Whanoko wa ma lili. Ia ngā e mo e lola ia su e mai lo whamawanga. Ai ole soi fuanga male o langa nge mau tai ala. Saua mai la makanga i e tena. Ole upu ole li inga whaia akamu. Ale si singa lua fu ele kaunga ai oe. Longo winga. Ole au nanga tā ua. E mafuanga usu ngā luenga. Au al whawai vai. Ai alu pe whai ngā luenga. Au ai eile aso e fua mai ai. Ole lu i kaula mau e. Ngā lue au al whawai vai. Au ai ke whawai vai lua. E ke le maua. Ma au al kam whai ke oso al whamalama. Pe ke oso la au al pupu. E maua mai so manguia. Ia ko ke le skanga kai kukua i o le loto. Ia whai e wai laki. Ia paua wai laki. Ai le o kei mi umai oso mai e ngā le manuia. Le o le manguia i e kusai maka iala. Seek and you will find. Knock and the door will be open. Ask and it will be given. E ei lau ngā luengai whai. Malau ngā luengai whai. O ngā e mau eila manguia. Learn to wait. Ia ke oile nganga le o le whataritali. Whataritali alai ke ngā lue. Usare ke alu nei, e koe alu. Se runga e ongo i le whiku masinga. Po le walu fui. Whako a vai aku lole ia. Whako a whawhai lau ko anga. E whapengar ko ngā whai. Ko ngā kāmu. So se mea le o langangi. E le whape kasi lole aso ke loe le aonga mono kikiri. No. E whai ei pea. Au al whawai. Mankua, tala la apostolo. A ona po te tau wai tātou te sele mai ei. Pe a whai kako ke le pai e. Whawai. May the Lord bless your heart. Amen. Tato
Hei. Ho. Whanonga ka ngore kulelele I le pesele. Ia. So le ke whai a kumpa maka o kia o le salunga ka ka leo le kulele so le. Koi kiki a kau ka kala mai wawo le kulele le mele. Kau ngā le salunga le kulele. Wa toi titi a ngangana mai wawo le kulele. Naia a. Wase kia flow beef and pele. Ia man pesele nal totu pa iyo Yesu. Lei tai hau. Ja, maar dat om real time le lofa malanga le leil tara matai lang se fa fe lo tara bagla meni fa lau mata se to te lo pa ngo le fo fa tala fa mai le nei tai fo le tara bagla me ma ro le tai ba ro lava fi le to tata bo le nei tai fo tata lo fa fo mai California UB36 ya ma America ma te lo ba ngo lo langi ma ro se fo maria o le tele mata mata le debate anafi le sui president America Kamala Harris, my former President Donald Trump. Whanonga tu li poti ana po ma neile tai au. Looks like ole number malo ya Kamala Harris. Kiri rao lo pengu mai mo ye me. La se o mata wo. Ole la tala fo ile debate mo la valea talu ona fa ma vai so fo ile Palestine sa ya talu ai. Le la sa fa tanu inga fita Philadelphia anafi. Ole vava foi le ale la lolangi ato ya mai se lava foi ya tato lava nei New Zealand e pe folinga mai o lo ma fuli le palota tangata wa ya nei palota foi e sa fatino ina lava foi lunga o penga failangi yo nisi e ala tu singa ole to atelela o lo ma fuli uma ya la lato lango ile tama itsa ile o lo o tau va nei ya Kamala ona o tulanga sa tala no ai ole si vaenga so le melu ke fa koita vai mani wa folau ata vai Mele le kupa mako. Trika mako le ka oko. Pa ko wika le lo po fe tonu me sa tsala no ina. Ai pele tulanga foi le ese foi le tula mai. Pela ona mai tawa tula ye ini non-scientific self lele I survey sa fatino inga ilunga le Herald's website e lua se fuluma le ono afe le fa yo tangata na pa lota fo lele e lato te fia ia Harris ia ai tu lai mai e ti lava se pasene na ole lima afe ma le se fuluma le fa I lato sa pa lota ia Trump ole tulanga la lo no winga e loi mata opusa la tala no ina le fia o tangata po fia tonu la te tau ona lango ina ia e po fia foi e fa le la la tau fa longo e o foi la tama tai pese la wi lo ai swafa ia Taylor Swift o le foi na ia fa la wi lo foi na filungo pensa fa langi o te palo ta foi mo Kamala ona o tulanga le foi na ia ta ua e ala le la feuta na inga le ana na Mana ia tele I mawa lunga televise le la debate ai ona o le fa ilo mai lunga tato tu stala mai le New Zealand Herald o le tula I mai matua ki lia le manu malo o Kamala Harris. Lea la e mana ia ona o tula I mai o tele mata upu lea sa ia whaasoa ia e meise fui I le tala noanga lea o loo mai moa le masila atu le malu le atunu I Amerika o I ale una I le tele o manatu e lango ina e Harris pe tula I mai o lae fia whaafofonga lato I le tele o mata upu o lae tula I mai ai I le susunga le ia Harris ia e tala foinale e haule ina lau tamaitai lea la e mana ia tele ona o lea nga I mole a palota I le aso 5 o Novema lea la e tula I mepe e valuva I aso le totoe anga ilo mole a palota lea I le aso 5 o Novema ole upusa moa e aule ina I lau tamaitai ole e leile tatu avelanga ngana e afo e tala feunga male atu ma lato fa fonga ke fo fa pe mai sole ka male mala ko nga sole pe ka le sao e ma ale upu ole ina I lau tamaitai ole sa all na fa mtalanga fo le ia ka ko ku ye ngol ko ku pala nga ko fo mai e ole ina I lau tamaitai I morngi ka the only thing la wa tell no menne o debates ole opinion ia tangata ile taimi but ole memonia if ko ai lo ale aulo ile afil taimi fel panota president I mean of ngalo yo tangata la e free ana la to fa lo ino la to opinions mai va pena ai oro na sol parok
on kama sidi la ka pe fo me yo polls le file te lo fenga palo tani sila fo le e o apa senge lungo le paki mo le paki ai o ila so fenga palo e o ba ku o le lo ai o nga ye paki le supporting tangata so e uma opinions tangata mai le time ya aka ko fakar kar se yo le so le tu langa le na ta vai pero ta o le nita ya sa o le so se pa lo ta fa nga solo ta moi ai meo e to tele le o ila so al termine o lo o sila mai mo America ile to lua lea pe ona esa no i o e tele temi o lo to toe ia e o lava o le aso mulia lea e taua. Ya, so to longa na ye tanto fa fo mai America tele lo to si fia ia ba nga ar ma to na ba ya to nei tu langi lo ma to ya ya ma le tele fi nga lo sa fa dia ele tu langa el debate na ya tanto fa tele ya November ya po la se kala mai po ile na tu le mai president of America on me ma nei no ma o le president le na te atu nei fo le ilana sa no ngal temin ma lo po fea mele mana i America po fa mo fa pena ma tunu po fea o ile se senga o party pa no te tanga atasia America o ya tu le mai e kasia ya America il na fo president ma and serve le malo tele ile e tu sa umatanga ku sa pele pa lo ka ye a tu le mai le president e se va tanga ta uma e pe ya o lai ka America uma ma ya nga okay le o tanto e tele na claim tato ACC fo le ono fa manu lia po ngal wenga po le lungal malaka alo e fiu e fa ka so le kai mi ala ke baba wasi lunga le via kama ye fo le so wale kusaya na kasi lunga la ko wa la fonga ye po le ia mo fiu e fa ka le claim e vantu ala to le se le poti na ban na fila wa ya tu le taia io e tamai e sa no le tu vainga le ACC o lo ye se talo sanga po o ye se proposal o lo fa pea o le a tu i lunga le tawala to livi i le tu langa lea i le li poti tu mai New Zealand Herald o lo fa i lo mai i le teimi le nei o faisi umi o le teimi o fa tangata o lo manua lia po la vea i le recover lea ia ai meise foi wa alu i lunga le tau o mea pe le vai teimi le nei le tau ngata mal fainga ta o lo ia le tamau a inga tutonu o New Zealand lava lea lawa ia le fa moe a le ACC mo le tolu tau sanga lumanai o le alu i lunga le tau o lato levies o le fa tau lea ona ele lava se lato tupe o lo funding mai i le palimene i le teimi le nei ai lo ia le fa moe o lo tala noa le ACC ia ai meise foi ma le Minster mai le government ina ia se lato tu fata si ina ia fai ona fisosoani mo le atunu i le ai tu o se fata ita inga o lo va ai le tu lea pela o tangata la fa pela o lo ia se mo mi se fisosoani mai le ACC o lo fa pe o lo va ai i le teimi le nei e fa te si ma le tolu pasene o lo maua mai i le ACC mo le alu luma na i lo fa pe o le alu lunga i le fa te si ma le valu pasene over the next 3 years longo winga o le alu i lunga o le teimi ale nei o le faingata ma le taungata o le soifuanga lo ia teimi nei ya o nga le ACC pe on fa dia mai ni poti nei an fia ole wa te lo to tele o tanga te complain mo fa ti ole ilum ka galwa le malo bol fiu e fa ka kalia ia claim ba te foi le pe manu a mai sva ale o kiki la ko le la ka ngo lunga la ko le vi foi le o tele lo po le alfa tu sai na ia ba ka sia ia si ki ma la to o na ia ba venga ka mai pe ba ku ka ko claim o la via se vai po o forse wa o lo no winga la le o lunga la to le vise ben tato tala noa o lo no winga la o le asitia le tupe to tongi na tangata ta ito tasi a nga ile ACC a o le ito e fai nya la to claims e wa ma ne fasili wa o tasi le va nga tona sili fiele no mai le la fonga o tipe a vese na mai tato tongi foi le o lo ile va nga o le ACC levy o nga la pasene ke lo la o le la a lunga le va nga na foi le tu sai male
ele foi mal lama le ole tunu I ke fa pe inga la fonga ya lu la IRD ele foi le ya le ICC le vila to le be se mai long wi la le la si lunga le le pasene va ngala na pon fa sili ta sha le ta e manga ya ngai na ia si la fia pe le tunu po ato nu lava vai ngalo tatu sal no ia mai se la foi ia la to we fai business ia la to we fai ta vale ia o vai ngana le te le lava foi ai afa pe la le o fai sa la fonga ko ngel ICC o la tsu langa ia ta mai ja vakula claim mele si no thank you ave on dupi fa sa so foi oi sia ka lupi fa pe allo fa mai ka vale le fenga lo vea ma nei a fa nei vanga na mo le fa fong ba channel nei tai ao la ta va vai po a fa tu pe lo pa o mai la lo ya la to interest rate ya mo fixed rate fa tu pe lo ya pa mai ni so fa fi ga ko ni so vai mo se mai fa fa ga re sa mo po kala be ma ro tai ao ma ro na se fo mo ya Talo for lover. I'm Sione. My wife and I have 3 sons and a beautiful granddaughter who turns 4 in a few months. When one of our ainga is sick,
We phone Healthline. The nurses there provide free health advice, treatment, and information 24 hours a day, and you don't need to have a doctor to call them. When you or your family need trusted health advice any time of the day or night, just call Healthline 0800 611 116. E le ai se totongi o au-aunanga a le mapumaya mo ainga e mo omia le fesosoani. I au-aunanga a le soifua maloloina mafale e nonofo ai. E mafai o na whaafsotai e le mapumaya ia au-aunanga. E fesosoani foi le mapumaya pe a mo omia se whaamama avenga. I tau mafa mo taimi whaingata. Ma whaalave whaafuasei pe a mo omia. Whaafesotai loa le mapumaya i le telefoni o valuselau. Lua tasi, lua lua. Mai le afa le valu le tai au i le lima i le afiafi. Masalo ua e vaai i fale fo mai, po o taa vale ale fono ma e whape ane, ua nao au aunanga tau soifua maloloina ma nifo mātau te whaia. E tele le fesosoani e maua ia mātau. Fesosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Fesosoani mo tina ma pepe. Fesosoani mo whaia o siaki i le fale mai. Fesosoani mo sauwanga i ainga. Fesosoani mo whanau ua hiu ma le aonga. Mo nisi whamatalanga, tanga i ane i lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au le o valuselau, Fono for you. O valuselau, tolu ono whaavalu. Le malo le tino sa ngā lua le pōna malulu, ia. Nā fo lama whai unga luenga nei fo i tai au, malo ale ono sai. Malulu i ngā kou le selengi a. Malulu au ngā le nā. Ngā kongu ala. Ia la ngā kongu ala. Tau luas fitu i le fitu. O le tāta pakalame a reto le ola. O le tāta malu o le tai au whale ngā kawhut ngā mai a pasta nā whai kopa. I le kuata le fitu le tāna nei. Pamai mea na tupulesus fulo se tema. I le tira to sangwa vau le tai na fitu. Whaponga tāna fōpea tāna fitu le tāna nei. O mo kesi. E whiwhiri le tangata pe fix. Pe alu le float. Le lau te wawa atu. E whale tupe le ua whai lo mai. Le la drop i la to interest rate. Ia te lopo o a fio mai vaenga i elua a pea. Mana ia le saunuanga tawai. O le whaalinga le nā mai le tātou ANZ Bank. I le fiafiana nafi. O le asola, o leo le a amatali ai. Ia le isi la vaenga le nā o la lātou vaenga le ua whaape o toe tu i lalo foi ia le vaenga le pela o na iai sa oilau saunuanga. O le au vaenga mo i lātou ia sa iai a lātou home loan foi ia fixed i le tausanga. Mana tua la o lea fo ina iai lava le tau lea sa iai i le ono tesima le iwa 5% per annum. I le vaenga foula le ua iai, lea la ua tula ima iai, ua toi pa ua tili la o lono winga, o le special rates la le la amata i le vaenga le na, o le a iai i le ono tesima le 5%. Ai mo i la tau fo ia na iai whapea leta i ono masina fixed home loan, ia o le a toi whapea na fo i ono toi whapa u mai le fitu tesima le 5% la iai le taimi nei anga i le ono tesima le valu 5%. Ia whapena fo iai lato o iai lato te unga tupe o wa manatua o le sa iai le se fulu o le na i le se fulu pasene sa iai i le paula le iai o le a se fulu 5% iai le pau fo i mo i lato la ia o lo whaia te unga tupe lono winga o le interest rate la le na mo lato ia e te wa lato tupe ai o le catch whai mai special rates o rates la ia e anga va ai lava i lato o lo te tupe mai ia lato fa putu nga tupe i le ANZ Bank le wa ia le ta i pa fa pe minimum of 20% equity o lo no winga o la ia sa va nga tupe te tonu o le ANZ Bank also o lo totongi o la e alu anga i o mai o la ma fai ona va ia le fesu ia inga ma le fa nga fo i fa tawa inga o tupe o lo no winga o le tangata o le e te i ma fai sa te nga tupe le ANZ. Mana ia tele fuafuanga le ANZ Bank o lo iai. Ia me se fo isi a tatou fale tupe te tele. O lo iai i lea wha moe ai pe o le teimi le nei leo wha alau i loa mai le ANZ. Mo o i lato pe ona ta ua e le sunga ia Natasha le nei tae au. Mo o lo iai te unga tupe i totonu o le ANZ Bank. Ia whawhau mai tātou lo o te ua au kōmiri o i le ANZ Bank. Te alanga, o le talala nā mo o tō le nei tae au. Ia walanga de afia i mga la banki o le ASB, Westpac, Kiwi Bank, e mai si banga o ba. Ia lelei.
O le puipuia o le saonga le mua tangata umua communities tono New Zealand. Tasi lau vaenga o te lo le social media regulation e mana o mia te tono New Zealand. Mo le puipuinga o communities uma e la vena o Musalemi and even tatou food Pacific. Sa o le leita vai ko yana ta o le nei tai au sa o le lei saunga le mu mo tangata uma lava I so o se vaenga ai tatou tala noa le nei tai au I le polokalame I se so enga o tula I mai e le broadcasting services New Zealand Broadcasting Standards Authority sa whaatau nuina se suenga po se survey le tula I mai ai o whaalau I loa mai o mawalunga telele numera o e olo o ua fia I whaamatalanga po mataha upu po otanga po anga foi o loo whaatau nuina I lunga o pengata whailangi lunga televise me se foi le tio po so se vaenga social media platforms o loo ta ua mai ai le teimi le nei e whaapea o le to'otele o e o lo a afia I nei vaenga pela o tala e whaale tonu po misinformation ia me se fo I tala e le whaafia whaafonga ele malo le atunu pe o tūlanga le nā o lo whailoa mai le Broadcasting Standards Authority o le mawalunga leo numera tangata Māori whaapea 5% o I lātou Māori ono se 10% Pasifika 5% o Asia ia whaapea fo I tangata Muslimi I totonu o pasene ia o lo tala noa ina na le whaase lau iwa se fulu tolu tangata o ena sa ili atu ai lea fuafuanga ai peila o lo tula I mai le taimi le nei o lo whaapea le Broadcasting Standards Authority ele o lava se regulating ele palemene po le government e tatauna tula I mai lato I se tula fono e mawhai ai o na fesoswani I lea mata upu I lea afia o le to'otela tangata ai mai se foi o lea afia le marulunga le numera tangata Pasifika I lea fufuanga te le lopo le ase lua manatu tawai ma Natasha I lea mata upu O te au I le manatu leo lo whaalia mai e le Chief Executive lea o le tangaluenga lea o le leva. O lana ia saunoanga. A whaapea o aso uma lava e kua ia lava o I mea leanga. E tua ia lava fo I whaata ita inga lao tātou tangata Pasifika o le sau lava o lea fo I tala fou ia e tua ia tangata Pasifika. Sau tala fou o aso uma. E te lelo na haafianga I te tono le community a tangata. Te le fo I le afianga I mawhau awal whaata ita inga e o lava i teo. A sau ngela le news whapea o le Samoa fo I la lenga kupu mai e le la lenga kaufanga mai. E la ngona fo I lo mafau le mafatia e ui lava a whaapea o ani su enga ia te lava ia e o lo o whaialenga luenga le so ale media po ole au mai fo ilele o me o lo tutupu matala o lo tutupu I vai fanua malau ele ai te au o le vaenga lava le o le labelina o tangata I o lo o afia o le tula na te tau na tanga I te to o lo I ai le whainga malo mai la tau o lo o fausia ina ala fua ina ia iai ni vaenga fo ia e pui ai e pui ai ia le identity po le whaasino manga o tangata uma ina ia awane ia afia ia le to atele o le community vaenga whapene O le tusema li poti mo le whaafoma le tenua o tala norm ta upulea o le most harmful communities o lo afia il vaenga le tusema susuenga a Broadcasting Standard Authority na whai. Wabayatu Maori 5% 1% Pasifika 5% Asia man 5% a Musalemi. So o whapamonga o mai tau mai ke le la afianga o tātou Pasifika Maori mana o Musalemi I ona o whamatalanga ia walang whamakalanga I whailunga menga social media so whamakalanga ngā kai whamakalanga ia maafia I le soifu o tangata fwere le ngata I tono a inga o e kālesia ia ma tātou uma so o kaunga whaise vaenga e pui le tūlanga e lo se mele fo ila afia o iska ngaka o whamatalanga I tangata ia o le numera fo ile nama pasene na o lo tu ina mai o le whaatatau fo ile lo tau sa ilia e whaape whiona whaapalengi la le au mai o le whai numera le na o lo o afia I afianga nei ma le freedom po le sa o lo tonga ma le ai atatau a tangata lava o lo o I tonu o pasenge ngei e whaali ai o la tau langona
ma faali ai fo le fia ile tūlanga o lo a fia ai I taimi la nei o lono winga e sawala ia ona va ai tu so apo wani tūlanga fo e ona pui ai tātou nei vai ai sawa va tu la fo ele si case o le mpox ai toro New Zealand bea le poti ana fi bea o le alava tawai tūla I mai mantua fo ile festival lena whaatau nuina I le weekend to Queenstown Winter Pride Festival lena tūla I mai ai le case tasi le alawa whaamaunia mai le public health officials le wa confirm le second case longo winga la le wa lua o e wa afia tonu lava New Zealand I le ngase le po le mpox le ta ua pela o le yei lapsa inga o lo tūla I mai a lo o fai mai pea mo tangata lautele ona o le a fai o lo langona ia finga o lea le mpox a fianga o le mpox ina ia o lo iai information e mawhai ona fisoswani mai ai I le matanga luenga lea soifu maloloina. Ia, e tulo fo ia I le whaafonga mai ala tunu. A o la tau e mawhai na fisili nisi. A o ila e mawhai ngao e ingungi vai o e ngao whawhingi e na o tamaloloa. A pei tai o le tūlanga o leo lo o tūla I mai. O ila tau nei, e mawhai o ngao o le fisoswani fo ilea mo tātou. Ia I loa tangata uma. Le ai e le ngao whawhingi e le na o tamaloloa. E iei la tau ia tā ua o gei. O tangata fo ina, e tatau o na whaonga ina pesa ili I tonga fitinga nei ona o tūlanga lava se tulou I le tū tau whiusua inga o le au gay ia o ila tau ia trans and non-binary people who have sex se tulou lava le whafonga mai la tunu ai tataua ona malama pia tātou ina ia le leile puipuia o I tātou ma le saunga le mua I tātou I vaenga nei so se tasi lava fo ila e mawhai ona pe a wha pe o ila kou umai na ia le wha moe lea e tatau lava la ona nga I le fo mai ma fai o lato siaki ai pe o lato na o le ua ma ua e kakawa o nga o uma e fai siaki ma nga I fo mai na vanga mo le fa fo mai le tunu le nei fo I tai fo le se tātou ni poti mai lunga wala la so ai na vato le tātou malu le tai fa le nganga a reto le la mai pasta la fa le kopa pa ma fa fianga fa na Jerome Gray good morning siva uanga o io lo fa pe uolo io suiti somali pe o se poi awe la taru pe awe tangi awe oro ulo tolea tawina fa pele minoi ane minoi vai ala upele e ha te anuina uta I mato o tuolo u ofisa e su e ai so fa amanu malela so ia e te alu fa ala awe la taru pelupe awe tangi awe oro ulo tolea tawina fa pele minoi e minoi ane minoi mai ala upele awele pulole e la vole ala mola mua pe o selole avane ai lo fo I male I bukofe awe ore ulu sele mole awe la taru pelupe awe tangi awe oro ulo tolea tawina fa pele minoi e minoi ane minoi mai ala upele minoi ane minoi mai ala upele talu pelupe awe tangi
Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Tu maule mama o le pisi lunga awala le ai se swinga mai le tatou ulua ili poti solonga le lei masaunga le mu mea umai lunga tatou ala tsele nei taimi al tai au malo lava le onsai tatou aveta avale uma manatua awale faungala o telefoni halu sau fatulanga ina ile vaenga le awala o loo malanga ili nei tai au ata mafia manuia lava fainga malanga o le nei aso tofi tautua Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo ino tula i mai le taimi le watu fulu fami te ona tālea o le fitu. Talo falava o a o Lapi Mariner, mau belo li tio, i le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. You are the living word, say it now. Come on. O te whawhila e whai tatu tunu, ne whai tai au matango whia ua whai mai ele tua, o se whapoponga whoile nei o le polkalame le areto o le ola mo oile nei tai au. I le roma e fitu lono whai upe luas fulwha, ma le luas fulima e whapea, a we o au le tangata malaia, o ai se la vea i a te au, ai le tino o le nei oti, whai upe luas fulima, o te whawhetai i le tua, a wā o Yesu Keriso lo tātou alii. O le upu mo o il tai au nei whapea, e le mawhai ona e la veai i ati oe. Aisea, e ke mo mia, e le mawhai ona e la veai oe i ati oe, e te mo mia le whaola. Aisea, ona o oe ma ulitala tu spaia o tangata malaia. E malaia ona na whanau mai ta ua maleanga sala. E ele tusi salamu ola mta upelima sifutasi tusi longa lava mamanino a tele lava nisi mau ola o iai le vaenga le nei tala ta vita mta upelima sifutasi fa upelima o tusi salamu e whapea whauta na whanau au malea mioleanga na o iai fo ile manava o lo tina maleanga sala e whatatau ile tūlanga fo ilea na turanga sala o le tangata na pasi mai lava ia atamu e tusa mal tusi fo le roma lam tau pe lima fa fululua wanga sala ma oti tangata uma ona wanga sala le ulua tangata o mai ai le oti ile lalolangi uma so olo ta uma iaila le tūlanga pangatia o itato wa faina itato uma a faina oe a faina fo mau ina ue whanau mai le lalolangi le nei o le wha maunianga e wha maunia i mea tātou te whaia iaso o a tātou filfilinga. Ma fau la iau filfilinga, e le ai se tausanga, po se masina, po se vaiaso, e mawhai ona sa o noa ai, oe, ato toa lo ulelei, ma lo se lau pesene. Awa e ma fau nei, iau filfilinga, e tele taimi, tātou te filfili ai e pepelo. Wa ise kai mua e pepelo ai. O anga whenga ngaka i lau pepelo. E ia se fasi pepelo, e te toa i lo wolanga. Nga oi, faitala, vai. E kupu umalawa yu kako wolanga mea whapena o le wha maualunga. E se kei mi whapenga, a kong whapea mai, ai, sea. O le loto leanga. E se kei mua e loko leanga. Pea le ai. Nga oea ke malamala, lea lau pela uisi, au ke le whapea kuke i oe mai, ai whalongolongo mai mea, pe se me ke wha maualunga. Loto leanga. Ita whaatino. Ita nanaa. Tu ina nau i te tonu, ke rei whakingoa e ke tu ina naunga i lo mawhau. Manatu whapito, selfishness. E ingi me whapenga o yaki oi, a kongu whapea, oi, sao, e ia ngai. So, ngā mea uma, ele ia awa o ina i tātou, ka kuki pepelo. Ele ia o inga fo i tātou, ka kuki kaukuwai. E oko meki lama, e te ola mai, e ki whapena. Ele isi a onga kakua pe oe a onga linga oi, ia pe oe a onga pepelo, ia pe oe a onga ina ia loto leanga, pe oe a onga ina ia wha maualunga. E kau o kakua a o isi me au kamanga, e oko mekinga e ola mea ma oe.
o le whaamaonianga na whai mai tāwita, sa o i manawa o lo tina ma le anga sala. I le upu whaperetania la i whai mai, ina ua fōminga au. I le aso nga whako a fōmai au mai, sa ia iau ma le anga sala i le manawa o lo tina. Au kere isau, ua ele a, aisea, o le nā tura anga sala. Ai whaamaungia la, i mea sa o lau i nā tunei, i le tae au le nei. So le mafuanga le ai ai tu sina Paulo fai ta upe fitu i se alanga Paulo ila na upu fai mai a we a unei le tangata anga sala mai a tangata malaya o ai se lave ai mai le nei tinoti o lo ka kala e fai tau le context po si o manga ta upe fitu i le fete nai o le tula fono le tuanga o mai ta i tangata ai o mai fonga e kele le ngā lalo kangaka i le anga sala e ka umwhai kausi tula fongo ai e ele alo na natura e mafuai o ngā pau o le mea le fai mai po o ke fiu ka umwhai la ua mea kong ai o vai ai sea o lo ngā kula ele o au a o le nature anga sala na whanau mai mau always lava o ki whaia ingai le la fai mai lopo a wea o ngei le tangata malaya o ai la se lawe ai mai ai koe kali e fai mai ai whawhitai i le tua ona o Yesu Keriso lo tātou wali o le la o le upu mo oe e le mawhai oe o ngā lawe ai oe i saua miotonu o oe o le tangata ele lea o a o le tangata palapala e ke mo mia le a miotonu a le tua o Keriso Yesu e fia mai ai le tua ma ta ua miotonu ina i tātou Yesu whawhitai la ua miotonu ona o Yesu ua ea ta ua miotonu ina ai mātou whamanuia lo watunu ona lo swafa Yesu. Amen. Ati mapese
Pati mo pese mai lava pese le Hallelujah Worship Team hele nei tai au le tautua Radio Samoa se lima i vatolo a mo te tolu minuto le fitu le asos fullo se te maona mena tupu le nei aso tau sanga babai. I le tausanga e lua afe se funu ma le tasi o le tausanga lea na te tala aloa i ai se tasi o Museum Laui loa i totonu o le City lea o New York. O se tasi lea o Museum e lona iwa i ai Museum mai le whaitawa o whai e se fulu ma le tasi totonu o lea lava foi a malo po lea foi vaenga o le stete. I le tausanga e lua afe ma le fitu o le tausanga lea na moli ai le susunga ia Joseph Estrada o ia o le Palestino Filipino i le taimile na ona oni tau mawhainga foi mani vaenga e lei sa o le lei o na whaia i totonu o le palemene. I le tausanga tasi iwa valutasi o le aso soifua leo se tasi fo i tama i tai lawi loa i le musika, lawi loa i le tāleni o le whaafiafia Jennifer Hudson e pei o na lausi la fia i fo i te leo nisi o whaailonga na ia mawaina i le taimi fo i o lona tūla i mai. Tausanga tasi iwa fitu o vai taimi nei o le malosi lava fo i o le whainga o le vainga fo i lea i whainga whaailonga lanu i totonu atinu ese. Na maliu ai se tasi fo i totonu o iai o iai totonu o le fale pui lalo le vainga leo o se tasi e suafa ia Steve Biko o ia o se South African na tau mawhai malosi ina iauna ia lava le ave ese ina o nei vaenga whaailonga lanu i totonu o atunu utaitasi. Tasi iwa le maono o le aso whanau fo ilale na o se tasi o li o lo lau i loa ma tauta ua i atati whanga o lona ingoa moni lava o Ricky Rudd. A o le ingoa le fia kele iei ka maiki ma o fo i mamato umato atele o Iron Man. Ata fo ia le ma ngai ia o tūlanga fo i le whaasaientisi le mawhauwhau o le nei fo i tangata o lona aso whanau la le aso i le tausanga tasiva le maono. Tausanga tasiva whaiva ia o le tausanga le na whapena o na soifua mai ai foi se tasi sa avea mapai late o vaa ia e wha a Amerika lea na tūla i le wha le tonu foi le Twin Tower ma o le wha lave le nai peo na sila fia le lalangi lea na tūla ai mai ananafi i le tala wha solopito i le tausanga i lua afe ma le tasi o ia la lea sa ia pai late ina se tasi o vaa lele lea na lele sa o lava i le Pentagon ma wha umatia ina ua hijack le au wha tupu wha lave ia vaa lele ia i le tausanga le na o lona aso soifua la le nei taliu mai tutono New Zealand to a fase fulu ma le tolu nisi na mali liu i le maina i le vaenga le na o Huntley ina ua pale maina i le aso to a nai o le aso le nei i le tausanga tasi iwa tasi wha o le au whai o au whainga luenga i aso e lima o le vai aso e lua se lau lima sifulu peitai na whaafetai o le aso na tupo i le whaafalave le nei o le aso to a nai e na o le ono se fulu i lato sa whainga luenga ai mali liu ai i le fase fulu ma le tolu i lato ina ua pale maina i le na fo i vaenga le tunu o nisi na o vaenga i mena tutupu i le nei aso tau sanga wa mawai Malo soifua o le siafufonga Samoa Radio Samoa tasilima i vatolu a mo se kia Radio Samoa Talofa Samoa I mawhai na fisoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tauta mawalunga le maua se whanau, mai sela, whatungao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo I le kulimi fulunifo mo nifo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau manawa. Tele nisi o loa e fisoasoani lo soifua maloloina. A fio ane loa e ai Dr. Chen, I le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. O fuafua sau tafonga I Samoa, manatua le Return to Paradise Resort. E fast full tolo na potu whaapea villas de luas fuluiva. O se falitel malo e whetau le lei mo tafonga, po o whaatasinga a inga. Whaielo wasu tele le falesa o tapena ina mo le lua wha moe. E o atu le fase lau tangata wala au lia talia. Return to Paradise na filifilia le toa Samoa. E whai malolo ai. Langolango le falitel malo e umia mga lulue ai tangata Samoa. Tanga iane le returntoparadiseresort.com be wala au lua lo ofisa malanga.
In this update, the government says it will pay for abuse and care survivors to attend a public apology after some missed out on witnessing the release of the report. The Prime Minister will offer an apology on November 12 following a Royal Commission of Inquiry into widespread historic abuse in state and faith-based institutions. The speech will be live-streamed at events in Auckland, Wellington and Christchurch for survivors, with travel paid for by the Crown. Lead Coordination Minister Erica Stanford says they've learned lessons from the tabling of the report in July. It turned out that there were some who missed out, so we had to go back and reimburse them after the fact. And so I think this time we've made sure we've got the 2-month period to get expressions of interest in. A View, the government is repeating mistakes of the past with its Treaty Principles Bill. It's been revealed Ministry of Justice officials warned the government the bill would damage Māori-Crown relations. Lawyer Annette Sykes says the bill is worsening race relations and will ultimately be a waste of money because the Prime Minister has promised not to pass it. She says it shares a striking resemblance to a 2006 bill proposed by ACT MP Rodney Hyde. Was rejected for the very similar reasons and the outrage that is now being expressed by members of the public. So why do we keep allowing minor parties to recycle bad law? Relief for communities most vulnerable to the Mpox virus. Provisional approval from MedSafe for the Jynneos vaccine comes as 2 cases with probable links to Queenstown's Winter Pride Festival are confirmed. Auckland University's Population Health Associate Professor Peter Saxton says organisations like the Burnett Foundation can now directly advise those most at risk to get vaccinated. Traditional check-in desks will be phased out at Auckland International Airport. Over the next few years, the 100 existing in-person desks will be replaced with self-service kiosks and bag drops. Airport Chief Customer Officer Scott Tasker says it should save travellers about 13 minutes across the check-in process. That's news. In sport, golfer Ryan Fox has his sights set on retaining his PGA Tour card at the back end of the season. He sits 104th in the FedEx Cup standings, with the top 125 returning for 2025. Fox turns his attention to the fall tour after this week's Irish Open and the defence of his BMW Championship. Back to the States, I've got a little bit of work to do to keep my card over there. I'm at the lower end of the projections in that respect, so I probably need one half-decent result or a couple of half-decent results before the end of the year. The Irish Open starts tonight. The Breakers have suffered successive losses at NBL Basketball's pre-season blitz on the Gold Coast. They've been beaten 98-91 by the Adelaide 36ers. Import guard Parker Jackson Cartwright top scored with 21 points. That's sport. I'm Jodie Gill. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O loo mama lava le tātou traffic i le taimile nei ave ta avale e le o iaise vaenga fo i whaapole i nain tātou le nao loo so longa le lei kiria le lei lunga o ala te tele le nei taimile tae au e le o iai fo i se whaalava lava tau ta avale pau lava lea tātou whautuanga masani lava mal tu ala loatu ina ia utangi a pea tu la fono ma lava fo i o lunga o le ala tele ma le whaonga ina o ala te tele e maise i lātou o loo savalia fo i lunga o ala te tele tau ina ia manuia tele lava le nei tae au ia i lātou ua usu atu mai lātou fo i ua manawa mai ma lo le ono sai i le nei fo i taimi o le tae au ne ua tu lai mai le tātou taimi ua 5 minute te ai le tu lai fitu. Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e e lau ta vale po e whaafonga mai i lo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio le 15 i watolu a mo. Radio Samoa numera tasi i New Zealand. Mai atu i Samoa ne vangora tai au a tātou whawai le tala lata mai o le tau lua se fulolo e le mawhanawhana le e Samoa ne vangora tai au a wawalang le leifo le tau i Samoa ne iaso atoa lua se fulolo i wada maulunga i whanau i le velo le e Samoa ne so lua se fulolo whai lona mawalalo whatawhiti o tātou tala mai Samoa ne vai aso le tau le walu i le tai au nei i le tulanga i le tala le tau telo vaenga New Zealand le vaenga le tai au wawai atu o la whasolona awa o le tau i kai kora i le so le motu i sau just fulolo marunga le malululang le lei Nelson i le so whaasaro pa utimu le telo vaenga o Queenstown for tasi marunga le malulu o le nei fo iaso o vai atu Dunedin o la pa utimu i le so ma mawhati munga lang le leila fiafiana neis for tasi marunga le malulu ma le ayo whangala au le ayo Kariso. Good morning, Kala Estete. O mai tātou le nei tai au le alangi le leili tau mo o toe whaasaro pa utimu
e ni se vai ngau le waulia na nei sfuruiva mo lunga na malu le mo tau le so e le motu matu pi to la lunga le motu matu I kai taia sfurufitu mo lunga le malu le fa so lang de le na vai nga o le motu matu Wellington malo se fo mo ria le tai au lang de le tau mo tau fa so na awa le fia na nei fa so ko na malo si bersabili mai matu sfufa o le maulunga na malulu mo Wellington e le fa yaso lang le tau ranga le so lang le tau po Pasal lang le fo le tau Rotorua le nei fo Yaso Palmerston North pasal na awa le tau le so New Plymouth lang le tau mo tau lang le Napier le nei Yaso lang le Masterton pasal na awa le tau lang le fo I Hastings fa pena fo Gisborne le so lang le tau and tone kiri ro malo se fo maruia lang le tau mo tau pasal na puawa ia nisio taimis furono mo lunga le marulu mo kiri ro le so tamaki makaurau au kilani no fanga pasal longa Radio Samoa marulu mo ia markai au ngai au kilangi so le iva o le marulu le nei vai ngora tai au o le swing o wing o le tau le so le pasal au lang le tau mo tantou au kilani ne yasos furono o le maulunga na le marulu mo tatou le so valulona ma lalo tai au pe au dio la lang le fo le tau au ni so taimi pa o timo le sto nai au le sa so fu lang le le so lu ma so lulu o le yaso lu ma ya to fa mo o mo yela va tau o fa la wina mo o nei tai au so le tino o la papa au ni sa banga kilope Hawaii America ma ni si banga o mo lo fa fonga mai yang fa mo no mo real tau mo tau fa pena fo no pa ia Jerusalem ke le fa fonga mai ni so tatou ia ma tau mo ia mai tau mo tau le ne fo yaso tau mo le sa mo so lima e ba tolu amo e na wa valu te ai le tu la fitu sa tatu tala no le si tai au le si tio le levi mo tangata malanga mai tono ni sila te le lopo la se langona la langi malanga mai tono ni sila po o ke mo la tau ke lo la mi do ngere kai I kai popole la to ye pe kai se lau do se lau ko se lau pe al me fu ala ia ka ko le ka fa so setting a te le lopo la se mai ngala ta mai le mai a ta vai mana Natasha o lo fai lo mai fo iso enga se tasi fo I o matanga luenga o lo fai mai lunga o le New Zealand travel tips and Facebook page o lo fai lo mai ai o se tala fia ona o le to tele o le malu le atunu I lea levi le na tala no ina fa pe teimi nei tutongina tolu sulma lima tala o lo le aso mo o ke topa fa moe o le atutongina le se lau tala pa o lo fai lo mai o le to tele o tangata o lo o lango ina lea fuafuanga o nisina o suenga I le teimi le nei o le tala lata mai le na o fai lo mai o lo o lango ina to tele o tangata mai fafo o fai lo mai I le teimi le nei e fia tutongi le se lau tala kai am ia fo la ko e awal a tau jitilo ile side o tangata tafao tangata foi le fa pe o leva ngo fio o New Zealand e ala kular se lauka ala le fa mai na si e le levi mo le sautono e fa manga ni kai mo ke nga me pa o mo ke fi ki kilo ya Rotorua o ke fi o le lo le bela ia le pala foi le pe e papunga mai ngi vai nga nga Rotorua e di kai ngo popole ko mai bring it on fa tai nga Natasha matavai fa ilo mai valu se fulu tolu pasene o lo lango ina o lo fa apea ele o mautinoa e se fulu pasene o la to matuale aia na le fitu pasene no winga la mana ia le fuanga lo tula mai lango ina to tele o lo fu le malanga mai to tono tato atunu o nga tele mo tato le tau fi ai le valus ful tolu pasene na fa mai vai ku sapo la ka un kalfi le tau fi ai le mako aku e al waku ale me mal malosi o vai nga la le se fulu pasene ia o la vai nga foi le mai ia be ia la ka fi ai la pe mo ko kilo ko mo ko inga ni silo fai fu skonka ya pe o le mai tawat man na ya o le ala vai se ki ani sila o mai Lena o te lope ni se tau la time bero mo lo te va tu se afi foi sa fata mai se vai ngo mangene sa anafi pe o le ala va vai o tu lai mai ya o ana nafi la le auli le fa pe e lima ia 5 trucks into le o se fale I vai nga le o mangele le o lo ta wina mai fa pe o se mu lena fia ai le tu le ai mangele
East o lo ta mai ai. E 5 ta vale timu lena iai lena atula mai. Mo le fa le tonu o se tala fia fa pe la talata I tato fale mai le mero moa. To tele o e lo ye le fale mai nei lo atu le afi. A o le taibile nei ia o lo fai sa ilinga. A li malu malo po le atonu le mafuanga o lea mu sa tula I mai. Ia ma vevesi ai fo I lea vaenga o aukilani I le tula e tasi lea le aso ana nafi. Ai ele o whailoa mai pe iei nisi na ave le whale mai ona o lea tūlanga ele o tā ua mai ai pe a se tala fia o lo saunga le mo matangata sa iei I leitu. Pe le vaenga na o Grey Avenue. I mangele sa saelen tula I meile whale tonu le na nafi. Okay, mangele sa saele mama mo tahu le sipito o lo tuva mai atu sa ye fo le leo te lo pos pompensini pe na fa ainda se anga ese pona se vaenga na fisi si is pompensini la tamate o tahu pe o le tulanga fo le wa time le nei ta vibe ni wa fo me se fa fong me le tunu o le masino lava o le o tawe toe fo ya ale misi lava se aso ia mase molianga mase solinga tula fo no po se fa lave fo e tula I mai I le time le nei le vaenga na le tu malo po le vaenga na o tahuhu ana nafi le fo ina fa na tinati atu ai le ana nafi le pumping singi e pe falling mai o le fa lave o se tangata fo ina afia I se o so fa inga fa nga ina fo I le naifi se tu lo lava le fa fonga mai fo I se tata watu no ana nafi ma o le fa le tonu la na sa tu la mai I Alexander Street on Tamaki Avenue I ina le suburb le nai o tahuhu le ana ave ai fo o le tangata le na I le fale mai ana nafi ia sa faini tonga fitinga mo ia ai le fa mtalanga fo ile leo ua atoa nei le fa o homicide ua fa nei fa lave tupu lava I to tonu o vai aso nei ona o tulanga lava fa pe nei pe lava na amata ma afia I fo ile fa lave le Graylin pe na tatou tala no ai fo o le fala le nei o fala lave I to tonu le se fulu ma le tolu aso o lo o fautua inai le mamalu o le atunu ina ia iai lava le faaitetega faamua lava le saunga le mu I taimi uma ma vaenga uma e faapenau nei ona o le mai tau mai pesa iai se ese inga na afia ai lea na afia ana nafi mua ai le o atu o le petrol station ai ina o trai o inga lola le na faatino ai lo o lo no winga ta ua nei taimi le faitete pe o tatou uma lava o se fafangu ma se whamanatu mo tatou uma lava mo le sauni atu inga luenga o alo mawhanau I onga po so se fono fo I te fia el nei aso o se whamanatu ma se fafangu mo tatou ina ia mātala so se teipi ona o ia whaalave tūlai mai ma ia mana tuele I tu ua le whale whai lau tatalo ma futa ma le atua I le nei aso le lei vai sta piti mana yo nei aso to fiu tato ye fa mole se alo lo fai ma fai de buki o kai o sole Coca-Cola ai wo ai fai se vai le recipe Coca-Cola no vai lo sunga le wow vai ole akala ngoar kanga ka ele Coca-Cola e fai la ole sa pi te lola o vela Coca-Cola sana la nga se tato fala inga le o se po e faile e maru le taia o le suafai o le vaisalo o le supoesi e al wako e mar Coca-Cola sana ko mana o le mener Coca-Cola sama la fainga Coca-Cola sa o ko ke nga muli ta e fi o le e afoi e ku se e ku mo le vai ku e markoko samo ai le ku wala ga el fakoles e ona fa punga lola ia se makua I ulure lo fole o le koko I le vai ia ona pe ala kok samo ia fa ku no le le al fatoles e tu le fatoles e punga lo ma kwala ku fakoles pe wa ko e cool down le vai ia ku le fa punga e punga lola ia ka pelo la io lo nga mo wa le velo le element lo nga la punga ya ma e o mai fu vela le ya le punga lo le fal koko ia le mo ko ai uru le lo fal koko le vai ma le awa ngalo e ka wo ngalu le lo fal pe o ia na so fisilia so pe le lo fal pe ia ka mo mo ko ma la mo ri ho le
la va ke le nga le sa pio ka o le winga la utala fo le fa nga e puna lo ta pe fa nga le velo element e ku ka ile sa ya o ne pa la fa to le sa la nga mo ko ko le sa ka nga ma nga yen ma ko fo le fa ko le sa ya ko le sa wa pa ya va velo ko mo ke ora ve ko le ya la nga nga le pala mo ma ko ye le ngi fo Maoli. Oh, sorry. Ai ko le ya na so le sa pinga le ma ko pi ko ma nga ye ko le sa ala ma na ye ko le sa le fa ma ko fo le fa ko le sa o fa pala ya la nga pule oi fa ngai for ngale sa pi ma ne mo tanto ne fo tai fo ole nei tal fo ma le o langa o tanto ai wa kele inga fa de inga video ko ka ikasi office fo for mai o le kari mat ka ai kari man masing ya o amino of tara no anga ne vai time ole ma ngai mo kala ngo aku ka kari mat ka tangi vai kai wa sui a ko o mal langi o tanto ai fo le te vai a to le o lon che ma lo ele vai ngale AI chatbot okay lo pala lo wingo le vai nga pe for ngamai o le ko a mai ko technology le e ka wa fa nga fo le mo ne vai time ana ma nga yor kana nga ai or kana nga ku ka kari mar ka ai lo kana nga ku ka kan men masing e tu le tu fo tu ele ai mana tu la e lava vaenga te tau lava ona pui ai mai se la pe ha o la i vaenga fo e te tono fainga malo vaenga o tu la fo no palmene ma me fa pena te tono palmene e te tau lava la ona pui o le vaenga le nei ta o le AI po le GPT chat e fa moe lona ngau yo i mai i le feed a tato a fa apela o se mata o polo fia mala mai se e ma fai lava ona download le vaenga le na ona e tala no lo le ai o le winga la na fo ile le fai aku kali mai a wa fo o fa matala nga lava te tu ua i ai te tonu i le chat le e tali mai o le winga le na o le artificial intelligence o lo no winga o ma ko i ka penga le poko male aka mai o le masingi le e nga ke sila e nga ke loa inga lava mea lava ai ole tulanga la le nai ai ole fa e te tenga i nei i ai lo malekelo le vaenga fo ile ua e o valola awa asa se la tala tu i o a fa pela wo fa ngai se su e mai le asolenga lua ko ia fa tsa inga ia sione i le fale oloa kai ngange ala e mawhai ala o nga saule AI e se la na wha maunga le la au mai le taimi lea o na la o le atau mawhai au mai se tala fo ile lata ane i ai i le taimi lea se i vanga na lava ni a wha pefo la e te tuli loa lava ia o na mawale o le tele na o le vaenga le wha o nga ina le vaenga i whai scams ma o lato i loa ingo o tangata Mana ia le tula i mai o le Minster Technology po le vaenga le a Judith Collins pe o ia le sasau noa mo lea polo kalame le tula i mai tutonu lava i New Zealand o se fianga tele ona le vai taimi le nei o lo o tula i mai ai le whangaioinga o le lalolangi in the digital world pe o le tūlanga le nā lewa mana ia o iei le fufuanga le malo o le anga i ai New Zealand mo le taimi nei ai pe ona sau noa le sunga le whatua nei tae au o tūlanga le nā o le AI le ta ua taimi nei e fuafua lava i le polo kalame ina o le tangata. So e o lua vaenga lea e ui lava e whaonga pe o se masini. A e ui lea e o loo mo mia fo i le input a tātou lava ia e o lua ai. So mo ni sila lava lai o le sasani fo le mauainga o whamtalanga about the government and its agencies beila ia tauia e maanga ia ia ai whae te tenga tā fo a wai le te tau lava o na liki soro ni whamtalanga fo inga le i mea lava te tau ma patino te tonu lava o le pale mene lava ia ai pe o le tūlanga le nao ia i mai o le tavilinga lava fo o le lalolangi ia tauia o le advantage whai ngō fie saves time, save ai fole mafau ma le pulesa le kausuenga mai o wha maunga ia mwhamtalanga. Ai o le kamalea ngā le kua tali mai. So le vavai mamau le minister lau titi loa tua o te loa le vai ngā le al malo ia vavai mamau ia kering la kukupe. O le prediction le ai fole le fitus full ma le ono piliona i le annual GDP in New Zealand by 2038.
So karosia ia sa olea for prediction. Ina ia wada kiki lo ko pe for ngamai ala na mana o malo e launch wa ngale mamat ona lai lo ala ma wa il teleo tu pe la New Zealand bole fia ka usanga ba lua fe ko sumba ba lua fe lu fan ngai ko sumba ba fut fa ta usanga mana ya so ka fe karosia ia pe wa ko nga ka usanga ka ko fe ola pe Malo sa vai. Avisa na lá. Kai bila ka. Wa pala ile ala sa fa tu ala sa ko ala sa vai. Yo pimer pimer. Wa ko ka ka na ko ke feo ai lunga po ma ko wor si kiang ai ko pe o ko. O ba ga foi nga. Lo solo tele to la fitu le to mo re sa mas fali mai vatoro a bom to ale fata fitu nei vai aso tara programa ngal prota ni think about it la so ai pa mai pa fianga man pendi mel tia fa. Good morning. Faso soina, oceane to see balawina. Utumlo atoy ni bosiva rock and roll. I will malaya oile papio. 12 for le wasi, say no over LT. Lemonade is absolutely on my little son. Stop so you live my own my little son. Samoa joy if you tell it will see a wall of fat some money let us say only Maya as if my baby was if my say it too I joy my lower for finish joy for le will see say no over LT lemonade stop so you live my own my little son. Hola
Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A guy was complaining to his friend about his wife's nagging. He said, all my wife does is talk, 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 talk. His friend asked, well, what does she talk about? He answered, I don't know, she don't say. You'd think that with 2 ears and 1 mouth, we'd all be twice as good listeners as talkers, but not so. Research shows that we usually listen to only 20% of what others say to us. Yet good listening is one of the easiest, most important ways to be successful, whether it's in our job and career, our marriage, with our children, or with our friends. It's interesting that even though we can't actually shut our ears, we somehow still manage to. We listen only to what we want to. But when we don't listen closely to others, we not only hurt them, we hurt ourselves. There are 3 important things we need to do when we listen to others. The first is observation. Use your eyes and look at them. It's just common courtesy and respect. Take your eyes off the TV, newspaper, or whatever else, and give that person your attention. The second part of listening is concentration. Many of us are guilty of looking someone in the eye, pretending we're listening, when our mind is actually miles away. Also, when someone's talking to us, we shouldn't interrupt them or just be thinking about what we want to say. Hear them out. Listen to everything they have to say before you respond. The third and probably most important part of listening is consideration. This means using your heart. Really care about what that person is feeling and going through. Don't just hear the person's words, but try to understand their feelings. People usually know if we're really interested and care about what they're saying. This means we're even willing to change something about ourselves if it's hurting them. Jesus Christ said that if we really listen and understand what He's told us, then we'll actually change and start doing it. So why not listen to your Maker today? He'll help you care enough to give an ear to others. So not only will they be happier, but you yourself will enjoy the success that comes from being a good listener. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima ivatolu amo, se kia Radio Samoa. Apa tonu le tula fitu o le taimi o whamarianga o asa whanau. Mona stofine nei sifulua September. Ma whai nei whaonga ina le telefoni ngau makana ke le whonga na inga. Tolu fitu tasi lima iwa tolu tātou emaili. Le on air at radiosamoa.co.nz. Ma whai whaonga le tātou Facebook, mari YouTube, Radio Samoa e puli o e bofio a wala nei o mai la whamarianga nei tai hau. Le lei o le tātou telefoni, talofa. Maro se whamaria. Yeah. Whaktai mura wangoa. Ia le whakitia lawa le inga mara whaktai e tua ni kai a fau. Ia lasto ni wa ko i le se fulu tau sanga stafo ia tānau sia ma kentota. Ia rowana a uola pene le au pepe. Ia whaktai e tua ni tau tanga i kere o mau e oe la singe ia tu mau i o winga tau tāwhia. No pohanga ia onga to anga I ro ia uskai ngai makua ia mori mai whaanga o anga o malawa mai se nana tina ngai ke mahuka se tama o ta ranga ta ko ia ka ronga se somtua ia tai ia mai se fo ia ngai o ko ngange ia perfect ia ma takles ia alo anga ho I mai uso ke tama mala to ka nau tai to rua ia e ngata ia Australia ia ho I ni firangi o mai ho I uso kamara I oi la o angi oi falangi ia la sangi ho I mai niva yaso
ia whakea poison tō rua mo sa whanau. Ia, e kiri alofa anga ua mātua lo tamā. Ia, o le au pepe whirione ma tinai asar masina. Manuia le aswhangau le ia sa whaktaita vai manuia ngā rua manuia sa alofa. Tai lawa na pepe maria fōre nei tai au. E whamanianga nei lua pito a. Ia o la tatou amatatu le apia fōlinga. Whamanianga e mai a alio ainga a Peramo leo whale tangoai. Whamanianga mo malu Ioane whale tangoai o au Kilani New Zealand. Manuia lo waso whanau kenge sa la whai au lelei. Ia lofa pēa Yesu le anga lofa ma whaau popo nisi tausanga se tele mo oia lofa anga na mo oe e avatu nei I Alaska. Lunga tatou I meli, God is great, God is good, and God is so wonderful. Amen. Mātou te whaamanuia atu le aso whanau o Isaia le ati o manuriwa. Vi ia le alofa matalasi o le atua. Whai vāvenga, ona ua mawhai o nei au lia mai, a le aso se fulu lua le nei o se tema ua atoa I ailo se fulu tasi tausanga. Whaftai le atua I lana tausinga ai meise o lana whaamalo longa I a te oe. O le mātou tatalo I anga le leile atua I lo tuputupu hae a walo whianga iai ma o onga. Ma ia toe whao popo nisi aso se te le whapene mo oe umi ai pele maftanga manai o mātua ma le ainga. Alofa anga ma whaamanuianga mai a Taula Mango, Siolo, and family. We love you, Isaiah. Enjoy your special day, and God bless. Whamanianga mai lunga tato YouTube channel, mai a Candace Nature. Happy birthday, Benjamin. Tamalele, e usita I o mātua. Alofa mai, o alofa anga na mai ilo uncle o junior mai kaio. Lunga pēr tato I meli whamanuia atu le aso whanau. O le uso pele ia Luisa Vineta Tia. Whaaftai le atua o e aulia mailo 5 se fulu whātau sanga I le nei aso. Whaaftai au whautuanga alofa mo au malo ainga. Tatalo I le atua ia maua pea lo malosi a wau tiute whaale tina I totonu o le lua ainga. Ai meise le ngaluenga le atua. Alofa anga mai a funa tiano male whanau. O le sinei o tātou whaamanianga mai lunga o tātou emaili mai a whaipa ua ia kopo. O Yehova o lo leo mamoe o ia e le aise mea o te mativai. O le anga le leile na o le atua sa ta I wholau mai I whaingata ma whaafita au li o le savalinga. Le maatui ma le maangao ma le maafa a la vea a ao I le ala. E mimita ai le loto ma whaapea atu whaaftai tele le atua I lau pule whaasoa ma whai ei o na o lia mai e si o watali o Sevesi Junior I a kopo lona se fulu ma le 5 tausanga san o le tamapoto e fia ai le tama au le tama valea e whaanono ai le tina. Whai mai upu o le pese a le aonga so sa whaalongo mausitai e le ai se isi ala e fia I ai Yesu na o le whaalongo mausitai. Alo whaanga mai lau papa ma lau nana Reverend Sevesi ma tamali I falani. O aunties o selo sila ma fetu pio a fatu. O cousins mo ainga uma mo oe. Whaasili ai o malo whaile uma mo oe la talii ma yo mātua whaipa ua ma Sasha ia kopo. Happy birthday son. O lo iai si fo ia tātou whaamanuianga le nei. O le whaamanuianga le nei e mō lea lii o Uriah Seal mai lea o ngā amata fotu malama. Mātou te patipatia le anga le lei o lea tua o na ua e au lea mai le 5 le nei o tau sanga I lea so. O mātou mo o nga I alo whangia lea tua lo wola I lo ulu whale atu I lau wā o ngā fau. A vea pea oe ma ave fu a fotu malama e ala I lo whaalia o winga tau sili ma hanga vaa saa o o inai oe I le tātou lau mua o le ātapua ai asu o whaia onga matatalo atu mo oe a walo wola ha o ina o lo whaangana ma whaamanuianga mai au o malava o whaia onga mai le fotu malama ai sili ai lo nana o Rosita. Happy 5th birthday Uriah. Lunga tātou YouTube mai a o lepa leo whaamanuianga mo le aso whanau o sia o tama ia lolosio leo o Avondale. Manuia lau wha se fulu tausanga I le nei aso alo whaanga mai o mātua
o whangafua leo, o whangafua, ma o lepa I Wellington, manuia lava le aso soifua. Whangafua leo ngā. Ia, lelei. Le sifa amanianga lunga le apia fōlinga mai a Florida, Felorita e lama. Whaafatai le atua ua aulia mai oe dad e lama ma ai lopa lo ono se fulu ma le lua nei o tausanga. Whaafatai mo mea lei uma wa e whaia dad mo I mātou le whanau ai mai se le tātou ainga. God bless you with many more birthdays, Dad. Love always your children. Mom Philomena ma ai, especially your grandkids. Whaasilisilia lo whaanga le uma mai ia Lamarck, ma Florida e lama a lo whatele mo oe tama. Mai a Leai Williams, o le whaamanuia atu le aso whanau, si o uso ia Amelia Paulo. Lo nofo mai le ainga I Samoa, alofa tele atu mo oe, le alofa atu lo talii o nivo, manuia lava le aso soifua. Ia, o te taltonu o tātou le nata vai. Malo. Wa umana whanlenga Livingstone via vai Ia, alofa anga ma whaamanuianga o le atoanga, o le tolu se fulu tasi, o tausanga se tasi o le whanau a le nei ainga, ia tui vasa, Hoko Livingstone. Happy birthday, brother Hoko. Whaftai mo la sosoani ia te au I le piano mo pese ale au fai pese. Ai meise launga luenga fai pea tātou ainga. Ia whamanuianga le nā mo oe, a whamanuia le atua lo whaanga mai au ainga uma. Ai whaasilisili ai o alo whaanga nei au mātua le sunga whaiwhi au ia Livingstone fia wa ai malwhale tua mautou ainga uma. Happy birthday, brother Hoko. O maa. Ia le leita vai. Isi uri la susulu se te mani. Mani whai wau tōne asa neu whala. Whaftai te le tawai, ma alo lava tautua le nei tai au. Ia mese fo isa mola tunu pele, whaftai maftanga I le nei aso. Ia manuia lava singa o le aso tofi, anga lele lii. Tātou tau whila I le aso atai au. Mo le nei taimi, alofa te le atu, soifua ma ia manuia. Puni ala waa malpese le whamni atuali purenga wala whengal wengal wedi Samoa. Malpokalami malu le tai au e tau wasa whanau. Moni e tene lava le lofa le tua. Te luas matasi le babo. Happy birthday! Liu mai au folinga Ia e pito ane I tua o le masina Se I sulungi ai o ita Lefe tua paleta Po fea o iai Ina whai mai o sautala Pena e tawane ai Oi, sengal we fati Loa lofa ya we hani O ani puosto wa lofa Faile ama bayo lo wola E fapena o e sunga Le ama tanga o ma faufaunga Ole a uma lava leta usanga Aile aima sei unga Ina e whaiti no ia Se I e malanga tui tu e wha E ta ulo u fia fia Pua o e wai maunga Malingi mai e yo ulangona E mole wila yo ufanonga Ma whaiti tili ule alofa Sengal we fati Loa lofa ya we hani O ani puosto wa lofa Faile ma bayo lo wola E fapena o e sunga Lea matanga o ma faufaunga Ole a uma lava leta usanga Aile aima sei unga
pena olo ualofa ila uchaine Samoa le fale na bowi arasi e fa pena oe hani na po isi o uloto na i ulava ina palasi oi uasena lo e fati loa lo faya oe hani o hani puaso walofa failema vayolo uola e fapena oe suna le amatanga o mapaufauna ole a umalavaleta usanga ai le ai masei unga ole a umalavaleta usanga ai le ai masei unga ina ne I uma atu fasanga a ngule foanga Tasilima I Vatolu Amo Radio Samoa. O fianga o ta'alonga faitupe e whaale tonu ai mafutanga maainga o whanau ngā ruenga. A fia ai le whaasoa tautupe ma le tele ai o le popole ma le le mautonu. Aua e te matamuri e whasiri mo se whasosoani. O le au whai ngā ruenga le mapu maia. Ua iai to mai whaapitoa e whasosoani mo oe. E le ai se tongi ma e le whailo ina nisi whaatale noanga. E ta lia so se tangata e fia maua se whasosoani mo se whaatale noanga I a fianga o ta'alonga faitupe. Le mapu maia. Telefoni o valusalau lua tasi lua lua o valusalau lua tasi lua mai le valu I le taiao se io o I le lima. Mo tupe whapamoni Samoa, mana tualoa le Pacific Easy. O lo whawau pere tātu whapitoa na o le lima tāla te tongi mo tupe whapamoni pe a e whaonga ina le Pacific Easy mobile app. O lo avano fo I le direct transfer te posi sa o ailo tupe le tātu account ma whaatino la foino tupe whapamoni lungo le telefoni ai inga whapitoa. I oe whaasaone loro teimi mau tupe o taunga tale pensini ai whaonga le tātu Pacific Easy app po le direct transfer mo tupe whapamoni. O lo avano fo I o tātu ofisa I o Tara o Tāhu Huma Mangele po tātou la la silia ma le fitu se furu o whaasopori ai New Zealand. Mo disa whamtalanga wala au le o Barcelau o tasi ono po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa baru wha Pacific Easy o la ba anga mo tupe wha mo boli Samoa. Talofa Samoa se o atinu pele. Ua tatala ina nei la matau whale o loa o le leata I lai Super Red I le Onovalu, Michaels Avenue, Ellerslie. Molo fonga tau mafa, ua maua nei le matau talo fiti I le ono tala iwa iwa le kilo, talo Samoa I le 5 tala iwa iwa le kilo, whai mata I le 2 tala 5 sene le kilo. A fio mai loa I le Onovalu, Michaels Avenue, Ellerslie. Po le telefoni mai I le olua fitu, lua 5, valu fitu, 027 777-2587. Talofa, this is Pat Lamb and you're listening to Radio Samoa 1593 AM. O le nai maa lava le traffic I le taimi le nei, pau lava leo nei vaenga iti o le ala tele le na ua tau le mu le taimi le nei mo tātou fo I aweta avale, pei o le vaenga lea a Southern Motorway, le vaenga le na My Green Lane anga I atu I Mount Wellington, o le na ua tau va I atu fo le taimi le nei, I o faisi feo lolo o na pisiane, fa pena fo I le vaenga mai I lata mai le tule Takanini and Redoubt Road, lo mai tau watu o lo fa pena fo I Pakuranga Road fo I mo I lata o lo anga I atu is C4 heading westbound towards Panmure ia o le fo'i mai tabatu faisi pisi mai o tātou le na Onera Road o le na fo'i ua le mu le taimi le nei mai se lava ia I lātou o lo anga ia te whaonga na le Northern Motorway ia o ina o lo whailava fo'i si le mu le taimi le nei ia tātou lanes na ta o transit lanes nisi na vainga o le na o lo ia tātou Onera Road fo'i o lo mai tawatu ia o le na fo'i ua faisi le mu I le taimi le nei o le taiao nisi na vainga o lo ia tātou avita avale tau lava o le whautuanga na ia tā pena mamao pia whainga malanga mai iausita ia tu la fono uma o lunga o ala titele mani e tele lau whainga malanga avita avale nei taimi o le taiao.
Radio Samoa. Tasilima Ivatolu Amo. Toi se follow ma le tolu minuto lo tolu tala le tu la valu tala mai Samoa pen tala valu I le tai au nei o le fa ma le tai au really Samoa for ni mai tolu amo I le lonas for luai nei aso se temo tala follow ngau le lua fe lua se follow ma le fa fates ma le fa le li pure le mala mo tala tu ni poti le tai au a tasha Fatalo fatu ile suafa mawalunga mal silsili ese malelale leo Yesu ile nei fo itayao la wafionga la loli malo lava fo ile fo la manuia. Amen. Muni lava le saunanga suafa manuia mo suafa malo le li tatu pakela I fatalo fatwa ile nei tayao malo lava fo tawa tai malo le usu lava fo mal falalo pakela e twaila sunga le tawai ya malo lava kwe o tem salo di si dus full sanga sei do lava na e pala udi o ele di ya fai malo lo wa tatu o de bawa le ola alo no te nei tai au po I vinga le di lo to fu tua se vola vai so I fu la le le no ia fa penala na tatu a po ia la vinga le tua le nei tai au tawai mal falalo malo se fu manvia ya ele tua tatu per petiele anga le se le lo fo le tua tatu sole nei tai fo lo se fo lui se fo la le le no se ma tu wala fo ka ko fa fiki le wala for vai so ka fiki ta vai ke le la fo ia tu tau le olanga ma tangata vai fa pena lo fa ta fiki mai ia tau lava na mua lava le tai au pa te lava le me tau an 5 minoi lo au pa ta ia Yesu bula so fo amen ya sa no ia mo tatu le poti nei tai au o le mone pa tai te fa malo le tatu te nei tai au sa mo lo tu pele o te fa plai mo pa talo pa tu lava mal fa valo au da tofia le tua so se to vini lava so fa ta taulanga malo le soi fu manuia malo fo lau malo fo le tau tua I le tua malona pinangalo pa talo fa tu fo I o tatu tama matina matua au sinasino le tunu malo fo lau malo le soi fu manuia fa aftai tele I le tapuinga pa ia malu fa le malo o fisa po balu dai mangele pa pena po I Samoa ma tonu fo I silena po ke lava mo mea tatu patalanga pa pero ia tu tatu nanga pata vali chimana le taya malo le tatu atunu lunga la tele tonu fa fenga venga me tfo ia pa anga masani lava le na wo suatu ila to fu mana mai lao mamota tau singo tatu batua malo le sai le ne vai tau malo le tau si ainga tatu tau tua mabainga fa pena I o tuele tatu fa tatu noanga ia e fa lo atu male nanga fia o le tola stona idei o la fa pena o na fati no ai se fia tele lava o la faia le nai le fia no club I nai papa toi I la stona idei ia o le fia o alo matama fa nau le laumua o marisi ia po St. Joseph foi pe lava self sida fia ia wata ua lea o le musika malisi tu lai mai ia le fa moe lo fa pena o na awina atu ele tatu maftanga al Muslim Orleans o le anga pia mo mua lava mo le fatai le fionga ya Mr. T Seyuli o le fionga ya Mr. T o le nau fatasi mai le po yo lo taimi le lava le to telo tatu ele mo lava se ava noe e felo e foi pa fonga ele foi halo tata o le tunu ya o le halo foi o le tatu solo au de lei ia po le maslino foi le nei foi atali ia po le foi tamali ai le ngatailea ia o le paanga masani lava ala unanga I lunga o tatu wala leo I musika ia le pionga foi ia junior vailua ia tatu ato e el fane vai fa pena ia na musika mali ia o la fa pe foi ona fa fia le po le tama ia po de queen on nei vai tau di musika ia to fama meke o ia foi na la tu mailon tau au e lango ina o le nei tu fa singa ia o lo fa pena na tu fa si ele sunga ia DJ ia pe lava o DJ Dave ia foi le na DJ Dave then tu fa sia foi le suauta sana bali si le na fatino ina foi le musika con seti da ia le la sa fa pe foi na e se finangalo ia tampai na tina e foi le musika ale malisi I nei New Zealand o nisi la fa fia pena ia le sunga ia lose Dominico pe la vansilfia ia o lo foi de musika mai fa pena ia manisi lava o le tunu ia pena ia ira Dominico
ia mastasi po ni patunga la fa pena ona o le ir po fuanga un po in fatal noina le pionga le prestene le pionga ya le malu o ia le la fai mafonga le tato po o na lo ia po fuanga o se le ni la mo waina ia la fa pe po yo na ise bainga e abe e anga ile tato lau al marisi awani po fuanga e fatino i le fo tausanga e mo le anga talo twai la tu uma lava tama whanau ale marisi ale ngata po lea pe lava sibitia tu tele lava lau pesio loanga mai sencho ia tatu whatasi lea po a wale pa mo ame se foi pa ia mal mamalu o wo pa anga in masani ai suma mriwa ele tatu wa fia noi club ile poras tu mai nei ile la fatino ile fia ia lo a fatas tu ile sunga ia Mr T ia mal ni shot tatu o pesta ia me se lava ia the Prince to check Prince to check a lose ia la pena foi on fati fiele po le nanga ia mo se soni a wa for fati no me fai ale mafanga ia me se for soni mo de lau ale tatu malisi nisi va engol tatu fatatanga o le tatu taimi ba lau mai le tatu ofisa ile lua fitu ofa o lua fitu ofa o lua fitu ia po le oval se lau chi mana mertasi oval se lau fauna lua ono lua tasi de tatu telefoni ba lau pua mo tatu nu tua oi tatu tua tusi o le lua balu Ekenset Avenue lusu balu Ekenset Avenue le tau e te mo e le tau tua fatau ba ale chi mana o ni samtalanga fafso tai mai a tatu a numero na malfalo tawai ya ngalele tu po ponga mtu tatu onanga radio ni tayao ai mas foi pata soma samo pe po ina nei tatu pata longa mo tani tu pasa kwa Fania fe van leasa faftai mole le poti ile ne fo ia taia fo toi ono minuto lo tole tala le ole tu la valo fata fitio tala tala mai samo ne va so pa tala valu e le taia nei ya ten piso la wala nei taia tato o lo nga inga wenga to ma le taia malava le sa fa mo mole sta i tu la fono lunga la wala mai ia lanes e de tauna ia wai e le fa pe apoloka le nga kia wai nga o so lunga le no pasi ia mo le T2 mo le T3 ia le tauna e ki o puangi o se camera ma mo sa sa ngi ka fo le ma ngi nga ya le lei o nai vai nga tu ala lo le anga le tino i tu manga renga fa pena fo mo ni ne fa na la o nga nei tai out ma lo le ma tu fo on sa e mo to mo ti ne tai fo ye fa pule lo to va tu na ma li lo na tali la la nga na fi tono parlemene very emotional chele lo tono pola ma fo anga ya ai pe ke fa fi au pe ke pa le bia pe ke fa pule e o ma tanto i la ngona pe atu pu vai fa pe tono ai se le sona taua fo i malao ngale na se tasi fo i o nga lue pe te tono le ACT Party MP Mark Cameron o ia lea o lo na alo lea na maliu lua suma luon tau sanga talwa ele i mawai atu ila na sauno anga sa ia ta uai le tau mawhai fo i lea e whaata ua ia tangata uma mau lato mana onga e pei lava o le nei taimi o lo o iai pera le langona whaano noa ia te ia ai o lo na tula iai te tonu o le party ma te tonu o le palemene o le tau mawhai lea e avatu le leo fo ia ma le sao o tangata whai whaatoanga o ila tau ia o farmers o sionata lii ia o nga ia fo ia se tangata whai kona kalate a o ia o se tangata mai i le vaenga leo le farmers ai na afia la ia afianga ia o le depression ia mawhapenana ma salomia ai le umai o le ola o sionata lii i le na fo itaimi ona la o le whaama mafa ona o le aso ananafi sa whaatawa e nai ia le vaenga le nei o le suicide and depression i tono le lalolangi o se whaamanatu tāua fo i mō tātou awa e tātou te au umalava i tūlanga whaapenei ai o le tāua ia whaasoa la ngona ia whaapena fo i ona iai le tūlau lava le talinga ia e tātou te whaalongo ai ia i lātou o lo whaasoa mai o lātou la ngona ia ma o le nā fo i la e tāua ai ia le whaamanatu mai ia manumero o telefoni waonga fo i le nei fo i saunoanga i tonu le maoto al palemene toi whaamanatu ai mō tangata lau tele o tātou numero telefoni o le lifeline ia e iai fo i le suicide crisis helpline o numero uma na youth services o tautua uma lava na e mawhai o na whaongaina le mamano le atunuu ia pe a ia afianga whaapeta vai tau on whaatawa ina tātou nei vaenga ia pe on o tāua e le whaapea maliule se alo se palemia o ngā ave se nei le o komikia le ave se o whaanonanga
whanga mai pena o ngol pandemi o le ngol fam talanga tato uma e o uma ya tato ma tua la ngona fa pena fo le pe ai but I think ole fafango ma le the positive message o lo mai ai fo le ia utangia e mene o rural depression ia pol vanga fo le mental health o tasile vanga na ia sa no fo le o tasile vanga o no afia so fu o ala mo fa na wala tno o la winga fam tanga fo le ia pe na ma o fo ta sa le ta ya fa so ia la ngona a wona e ta fio fia ma wona ia mo to tasi se venga ia ta to uma o lo fenga me ta to ko fu maka ko ma venga ma fa fita o le fenga mo le ona a wona e ta fio fia to tasi na oi a fa so ina mo so swani o se mea le tele le whanonga o se tu langa pe o ye foi vanga na tali o le whaipuni ia ono tu langa o le whasoa ai no whaia ma tau ave venga mafo na whenga i mai le o langa ia le mea na whapna tutuai le maru o tai au fifia mai ma ata mai whamon mole ko anga whenka whamara skingol kaya ia na o maro whamara skino so o maro whata fiti o taro tala mai sa mora ne foi tai au fo ka moro wakul pese ia se foi ia Iya. Luma. Iya, Alzafa. Aya Luma. Luma, iyo Aya. Iya, nga ilo Luma. Aya. Alo Luma. Phải lamu. Iya, Luma lo Alo. Iya, tele. Ay, mala ala po alava. Luma. Iya, saya. Savali. Tas, dua, solu, pa, lunga, tasi, dua, solu, pa, luba, tas, dua, solu, pa, alzafa, tas, dua, solu, aya, dua, solu, pa, tasi, dua, solu, pa, iluma, yo. Alzafa, dua, solu, pa, male, dua, solu, pa, aluluma, tas, dua, solu, pa, mana ya lunga, dua, solu, pa, savali, yo, savali ya oboka, anu kok ya lunga lima, yoi, ha, haya, aluluma. Musikole. Iha. Ia lelei mana vai tetonu. Mana valoi fafo, tetonu. Fafo. Maloi fa malolosi. Tasilimo tu. Amo. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Ua au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa ilo tātou watunuu. O le nei foi o tātou mafuta le nei asa fau. Ia usi mai alau whaafafonga. E leo whaingo fie o na talia le tele o tu sitala ma leo whaasara lau le atunuu fuafuanga o whaata oto. E le soa komiti o tāpenanga mo le au nanga i le teimi o le fono. A malo le tau pulenga. I le whailo inga tu si tala masui o komiti o lo te pena ina le porokalame. E te tala ai lea fono whaavao malo wha pere komiti o whengai ma le te pena ina o whaasara launga o le fono. Na whaino ai le te fono o lea komiti nisi o ai inga. E pei o le tasi lea o le vaenga e whaasara lauina tau manga uma o le fono. Ma isi porokalame. Wana o le kompani o le MMG mai New Zealand ma le TV Iva. Wha pere leiti o le lua api. O au nanga uma le malo. E whapena fo i le au nanga le malo le nusi pepa le savali, ma le ofisa so upupo le press secretariat.
E pu e uma e ia au nanga ata mo televise ma upenga ta whaailangi whaapea nusi pepa. O na ave lea e wha au ngai au nanga uma o whaasalalunga i lea tunuu. Whaapea ai mā tunuu i whafo. Stasi leo tāpenanga na whesiringi aile sui o le komiti o le ofisa siri o mtanga aluenga o viso o ta inga, ma wha amatalanga wha teknolosi, le fionga le whaoli i unu toa whona ti. O tato host pokasta, o le tato company o le MMG mai o le company mai New Zealand. E mo tau sila fia. E paulea o le tato company o le apueina a toa le tato fono. I venue staitasi, i le opening o le closing, ia ai mai se foi ia venue staitasi o i forum si e fai ai. Ia o le wha moe o la tau foi o lo providing al tato uplink, e alua il tato fonotanga le fafu, e broadcasta i fafu. Ia a fai o lesi tuto inga o le mea lea. A wha pea i eise si o tau e fia mana o mia se raw footage. Ia po ni interviews mai tato host broadcaster. Ia e wha o tu pea to request i tali tato help desk, i tali tato media center, i pea no ta ua. Wha lia fo i lea sui o le komiti o wha asaralaunga, o saunia le malo ta vale feo i aitu si tala male au wha asaralau. O se tāpenanga o le ale wha tanga i nai o na wha o ngā ta vale, a so se au nanga tau wha asaralaunga i Samoa. O lo sa idia nei etu si tala male au wha asaralau le vaenga o pisinisi tu maoti po le private sector, pe maua ni pepa po o access pass, e mawhai o na wha o ngā ia lātou ta vale, e anga i aide no whanga tu tonu wha asaralaunga uma, po le media center, o le aide le tio le lua api ma le TV va le malo. O le amawai ta vale o saunia le malo e fewa iai. O se tasi o tāpenanga i le o talia ngofie. O le whaalinga mai le komiti e whaapea o saunia nei media pools, mo le au whaasarala uma, ma a whai e to tele fia nga i se no whanga o whai ai se whontanga, o nā alu leo le to tasi e whai mo lātou sui, e au umamai whaamtalanga a noa po fax, o na whaasoa lea isi. Wa whaidoi le komiti e le whitau i lea tāpenanga, a wae leo se whainga lea māsani ai le whaatinonga ngā nuenga. E nā o le luas furu sui o lea au nanga watu i nātua lātou le stala, e mawai le awa noa i le pepa whaatanga, e uru whale ai ino whuanga o le awhai ai le whontanga. Pei tai o lo te tala pea le awa noa le te minei, e peo na wha moe tāpunia i lea so luas furu tasi o le māsini nei o se tema. O leo wa whailo e le ofisio le whono maro le taupulenga i au wala ofiso o ta inga nisi o poro kalame ua ta pena, mo le fio mai o le tupo peretania malana masiofo, pe amalanga mai lo tātu o tunu o le masina whau. O le ato to e le tupu lana mai estete i asa lesa le tolu se la au, i se tonga la au po se Botanical Garden, ma le a whaingo ai o le tonga la au o le tupu po le King's Garden. O le a whea fo i lea whai ngā balanga mamalu se maoto se whawhenga o lo whai ai se a o ngā whai au, ma o le a mōri mawina ai e le masiofo i a Camilla, le awa o ina o whanau e le ngate le tustusi a o le whaitau tusi. O le a sia fo i se no whanga whaasao tonga tongo, o se tasi leo por kalame o le whai ngā malanga o le a mawhai, o na whaasoa atuai i lātou o pūlea mawai ia no whanga whaasao, i ni a whianga o whianga iai o na o suinga o le tau. E eise whono tanga e autu i whainga mga i o inga whaapi sinisi po se Business Forum, o le a whaia o le amataria le whono a uro malo o le tau pulenga o le a mua aua i atu i aile tupo o salesa, a o lana masiofo o whaatu langa sa nāsi singa, i le no whanga lo tausia mawai ai whanau ua sawa aina. O le whato amalanga mai le lo tātu utinu o le tupo o salesa, ai o le nauso o Perenise e te wati, sa malanga mai e peo na whaingo ai le tasi o malai ta alo le tātu motu o savai. Sa malanga mai foi o na tua a le tupu tamai ta ia Elisabeta le lua, malona tua a tama o Perenise Filippo, ina ua whailonga le iupelisi liva po le luas furu lima tausanga, talu o na avea Elisabeta le lua matupu o Peretania tele, mai e tau avei na foi le tūlanga o le whaururunga o malo o le tau pulenga. Le asos fultasi o Februari le tausanga e awhi iwa se lau fitu, na awhi ai Samoa e tua ao le tupu o Salesa le tolu, tu sai le ua fast full fitu ai nei tausanga tanu wai. O le uru fale mai i le atunu i le masina fau a usu ngā whono mai atunu o Asia,
Afrika, Karipeane, Europa ma le Pasifika. O se ngā luenga tere lea mo le mta ngā luenga le soifua maloloina, o le a ngā lulue le leo ina o tātou tua oi, i le ono sao mai o ni wha mai i Samoa. Wa wha iloa le wha tunsiri le soifua maloloina i wheloa i ngā sui o soa komiti ma le autu sitala. O se ngā luenga ua tapena i ai, ina ia maua i no fuanga uma o le a whaiai le whontanga a matamai le malaiva alele, fa pele ua futele ia pia o le a taulai le meli o le ano no fuai nisi o usu ngā fono, fa pea tangata mai fafo o le a malanga mai le atunuu ono o le fono a malo o le taupulenga. E tolu fa mai ua fa ilo le fatun siri le sunga ai ono Dr. Eleg e Keroma o le a matai tu, o le misela, talevivini, ma le monkeypox. O se fa mai ua iei tangata i atunuu tu lata mai i Samoa ua mawai, pe o atunuu o New Zealand ma Australia. O le misela o lo li patia le maua inisi o atunuu o le Pasifika. Ai o lo mata i tu nei le soifua maroloina, le tatau o na toi wha marosia o le whaia leo tui pui pui, e le ngata i lea wha mai e wha pena ai le televivini. O lo ngā lulue wha tasi nei le mtanga aluenga, ma le wha alaku te putonga o le soifua maroloina o le larolangi, i le matai tuina o ia wha mai mani a fianga o le tātou o tino. Walua nei aso wha ngā solo ko le ninga le tātou au le kapitele le manu Samoa, i te tonu o Japani, mo le isi la sanga o so ai nei o le tāmisanga le kapio le ipo le Pasifika. O le sa asau nei le fitu i le fiafi teimi le i Samoa, o le ata aloai le tātou manu Samoa ma le au malo se Japani o se tasi o au o le Tier 1, ia mao le tā longa lea o se semifinals, mao le ailo ai po o ai e maualo na avanoa le sa ilinga o le Siampini. O le au fiti o le ata alo ma Amerika i semifinals lava, ia mao le ailo ai foi, po ai se au e manu malo mai le tā longa, e sa watu le sa ilinga lava o le Siampini. O le au tonga makanata o le ata alo e sa ili le tulanga lima ma le tulanga ono le tāmina sanga o le ipo le Pasifika. O whaino mai le te imalanga, le sunga i asua heze di Yeremia, o lo iei nisi o le tātou au o lo wha manu alia, a e fito ai loa i le asfreile pe a wha alau i loa le au o le ata alo ma Japani, po o ai o lo manunua ma o le ale tā alo. O le tausanga mo mua le nei pe o na whaino mai le te imalanga, o sui ai le wha ngā solongo le nei tāmina sanga, e pe o na ono au, le ua vai te toru au i le pulu. O fiti o lo umia le Siampini o le ipo le Pasifika ma le tausanga ua mawai, a o toru au o tā alo le tāmina sanga le nei, o na o tonga Samoa ma fiti. Manuia le nei aso i fuafuanga mga aluenga whai, saifua. E si lia mala se laufale o loa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunuu. Ai tau nuu i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power whaapea le pili o le vai iso o se taimi. Angai loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga i Samoa. Mo nisi whaamatalaga vala umai le olua tasi o valu tolu, lua tolu, po le info@pacific40.com. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o au lapi marina, mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Matana wheo lolo le pisi o tātou wala te tele le taimi le nei southbound i le Vālava Green Lane Takanini and Mount Wellington a matana mai tau atu a whaisi pisi mai fo i o tātou northbound i o le vaengale na a lata mai i Papakura ma manu kau o lo iai i a tātou a wala nai whesui a iai a tātou lanes i o ina lea fo i o mai tau atu ua a mata lava fo i o na pisi le taimi le nei Northern Motorway southbound Onera Road and Spaghetti Junction lea o mai tau atu whaisi vavena pisi le taimi le nei northbound ia i le Vā Esmond Road and Constellation Drive mai tau atu le taimile nei o le nā ua pisi tātou whapena fo i on State Highway se fulma leono eastbound mai le vaenga lale nā lata atu te Aratu and Waterview ia o lea ua amata fo i ona pisi mai tātou whapena fo i westbound Lincoln Road o nā o lea ua amata ona pisi le taimile nei o le tae au mo i tātou o loo i le vaenga le State Highway lua se fulu interchange le nā e le Vā Highbrook
and Puhinui ia ua maita watu le taimile nei faisipisi northbound ia i le vale na i Mangele and Kirkbride Road o loo ua a mata fo'i ona maita watu le pisi le taimile nei Eastern Motorway westbound mo i lata o loo anga i atu le vaenga le na Pakuranga ia o loo maita watu Pakuranga Highway o le na fo'i ua a mata ona pisi mai i le taimile nei o le taeao fautuanga lava fo'i tautuana ono sai ia e maise o taimi lava nei e pisi ai lunga o tātou wala tele tautuana lo saunga le mu avata avale mafuta mai ai ba fa fong mai le malo le taeao le Radio Samoa ina ua se fulu ma le tasi minute te ai le tu lai valu Talo fa Samoa wa ule nei o kasfuti alu a wale sui ale ngila ua le kio a eva mai ina se fulu lima iwa kolu a mo Radio Samoa vevela a la vevela a Samoa a malulu a New Zealand i le papaya tu luas futolo i le vevela de Samoa nei vanga le tai au tu mawinga langi le lei awa for telo taimi mo le tino i le so tu mo le tolu se fulu degrees Celsius mo le vevela de Samoa le so lua se fulu ma le mai lona ma walalo i le papaya tu tulanga i le tau mo le tuatu o Australia talofa banga umala wal tala pakalame so se vanga Australia lo mai bom fa fonga mai ma lo la bora se fo ma le nei tai au valolo il malulu le mo Canberra nei vanga le tai au la fa solo na wa le tau se fitu mo le malulu fa ma pina mo le mo Canberra o no lona ma walalo mo tatou sini Australia malo se fo maria nei tai au fo se fulono lo ele malu le ea e le nei tai mo le tai au mo tau wala fa solo na awa pa o timu ni so taimi fa solo point tau malo se mo se bili ni so taimi o le so la mana ma fan fana lo se fulo le mo lu ma fan fana mo to le so se fuli mo lona ma walalo melpone malo se fo maria se fulo le malu lu nei tai mo le tai au wala fa solo na awa le tau mo tau Pai ko sima lulu mo to le so sfuli mai lona mo lunga walu lona mo lalo sfuli mai mo lunga ma lulu I hoba te le so awa le tau sfuli mai mo lunga ma lulu e mo le telo bai ngo Adelaide lang de lele tau o si bai ngo mo Australia kwa ma ngi al ma fan fana mal velo le e Brisbane ma lo se fo mo ria pa ultimo ni so taimi ma tele awa lang de le fo ni so taimi lo se ful mo le ono mo lunga de vela mo to le so so sul ma tango fila na Perth Australia Luas fu fitu mo lunga de vela le so ma se sulu ma tango fila la I Darwin Oka sfulu todo sfulu ono mo lunga de vela mo to ele nei as tofi wa tatu o lia tamaki mkaudo au kilani no fanga fa san lawa ale Radio Samoa se fulu wa yele manu lu de nei time tai au kai manu lu tele le mo tatu au kilani le awa mo de tau e mane le timu na awa mo yo tai au foring bai o vinga na le tau nei aso ato awa fa soron langi de lei se fulu mal fitu mo lunga manu lu fa ma wina mo tatu le so valu lona mo lalo tai au pe au dio la fa soron point awa lang de lei le tau se fulu valu mo lunga manu le air awa pa timu le sto na ing awa le sa pasolo lang de leile so fu aso lulu o na ba ya solo mana ya to fa mo mo mana la ba taulo to the mai le mai on tai out to mo le Samoa for lima e be toru amo e no was full family fa le what I nei e le to la palu ya o taro tala mai Samoa pen fa fonga le tunu le tai out fa sala wina pe tari to la se fu mo le o le so mo fitul pona nei tau lungo taro tala mai Samoa nei va so tala valu e le tai out o le ua a mai taru tala mai Samoa fa ai loia te lo bainga fo mo taringa malo tatu fono ya topa a mai sala tu langa de media ya le lo fa lo mai e fo nga mai o le control o mai le te o malo ma le a bang fa sala wa tu le ne New Zealand ia le fa sala wino fono ato o lo no winga la man na o si TV mai si media fa nga ya sources se vanga le yeah so they had to ask what permission if atau fa ngai ne la to footage mai si vanga o ko mga kuar kai mining ia le ta longa Pacifica le na host de Samoa o le no pone no festival fiku ma ko wo imba pesta LJ vi lo sio ma se manwa yeah ma ko akula fa lo le media conference foi le press release le media o le aka ako le nga mai amato ya matola le mo tu nei suyo le Radio Samoa New Zealand a mai de forsa nga le komiki o le aka ako umane e kasia le media le la control atol fengole a mana ola mato ini fa salango fo le mo ka ko le kio inge we have to ask mo mai ala to fo le a se o por ku sa marka ko fa salango ka nga ma ko e nope ol be maria la kupu be malien tupu
Ma ko media pase so mana mai. Le fatanga yo na oi so skalonga ma ko wolo le menga fanga ile au atu le pa o ka minga le pa le fo ko ingai. Na mai chai. Ba ko aku nga ngai lo ku le pa la mo ma ko ye o. Fa mai o mai. Ya ma ko aku lo fa ile ma ko kala ko aka. Mo ele fanga ko la wor ko inga. O ka kai lo ar kala pule sa mo o le wo live sa mo le meyo. So le nga ke lo nga se ma ko pas. Oi, sir. Ang may ano ba? Ang may kopas. Elain ko me bako musi ako kulay pa. Bako pas yung abel ba yang. Mabar ko inga oi. Ola fia ko muli ako bako pas. Ola winga la utala. Ola mato mena fai. Na to tala ile le avanoa. Oi baba ya kurva nga le e okile la ko. E okile la ko plan le nga ye. Ah, mas ya la media tato le watu fa. Ola fia nga fa mai. Pule o. Wa me ko ke mga ya nga kusa la wo le na la to lesson. Le tulanga. Ya wa ka ul fon kele ele ola ya ku umole media. Allah langi ato e fia lo umal la langi ato ta ur mangol fono ne fai ai ava pena le la control la to le fai ngol ia ka ilo ye la ku pe la ko e fai la ko wala ngo ba ko ka ulang la ngai fcd ta to wa fo ia radio Samoa sul ta to e se ka ko ngoma ka ngol ma ka ya pola se kala fo le ma nga fo le ava ku ko mangko ngai ole menan tu puile le kan fai control fo le le media Samoa ya me uma ya la ke de isi media yo atu fa fo na fia fa nga fo ima mo fia lo ya ko mo la tupwa sika ko fakar kadia pol alme ku Talusia e toe tangtanga e to ia ile na vai nga yo amana tuala afa pe limas fun male ono atunu ele social media atunu taitasi ele kukusa uma fo ia mana tua ia lava ia isa tunu e fa ngala to lava ngana e se mai fo ile ingilisi la to ia mata to o tula na mana ia le fa nga pe lava fo o social media mai atunu ese ai kalosia ia wa fo ka ko fo ke fie lo ku foi atavai po fa pe I mai alunga le fongo le ole a usuia ya sawa ya le mantuane le atro le tsalo fa mol mol la tele le foi responsibilities la nga fa mal malo ele vaya so atole el fontang le fo mane lo fa lo mai ni sio por la mala waile fi ngol tupu Britannia ya le te lo tasila le tongala au le ala no isa mo e wale na fa ngoi le o tongala au ku ya ba toina ile la au manga I ka si so ya ya so le ka si ai fo ku pela la au ya ka ke wa so le mela la au le fo ku ka ke musu ar ku ba yo ka o isa mo fa mol nga ka wa ma ko ka mo ile me nga na ko ile la au ngai fu mai I paungi ma makala mana ya te lo se mai ngata o tele na o mawai wa ngai na malanga mai Samoa la tamai ni anafi matala to anafi so no kwa ba ngai or ke ngo fio anga so le la ku I le malabare de so fo mai ko wa ma e man ko la le to fia ba ya so pe ko pe ko fa va ya so o fo ya o ke ngala wa ye mo kwa ma tango fia so le fio anga malato tape na ngala we mana ya yo lo fa mana tuma lo fa foi leta vai I leta no ia mana tua pese tata o tunu le talo sanga mana tua e ia lava foi e lua I tu o le coin e te tawala ona awana I misi I kako e lua lava pito o le coin so o le taua le na o le talo mana tua o Samoa o sika mai aku ngu u lava o atunu nei mamalo e malangatu o atunu mamalo te tele o le alu foi la o tala anga o Samoa I fafo ia I lava I tu te tawa I ona fa I te ai te tatou te tatalo ia ke lava I have a criminal mind pe ho I tu langa fa pe e ma fa wai fo lele au fo lele tanga tasi le manga ia oka la wa lele ai ta tau lava o nga makua I fa malo si mal tatalo tatou ina ia u fitia lo tatou atunu ma ile toto Yesu ina ia saunga le mu I vaenga uma pole uma yo le fongo le fia kausanga te tau lava ona saunga le mu se tatou atunu ya ole o ngala val tu spa ia le ole fitfita le manosi ale nga le tua fa me o mo le ngol fam talanga o la ia le tomai le tenu ia na taringa malo le ai
ia matua fo e tau nao whaatasi male alofa man whenngalo le tātua tua o le a au manu ina i wha mo le atunu ulitanino mahalolanga i le whaingo fieso le o le la mai umaka ika o le mano laulangi ia le lei ma pui wha le ange kako monki nga le box ke wa whainga i fusesi Samoa i e vaenga Ioi ia o le wha uminga le mpox mo le wha whaumai le atunu i ke uwha peo ka ufuol monki a le o le wha uminga Yeah, monkeypox. Pusa manuki. Manki o se se pusa monkey. Ese mai tala mai Samoa, len so so mai niso pa angal tala pa kala melvanga len tala no ni ta tasha. Le molen to pu e Grey. Is it Grey Avenue? Yes. La to ba to niso pa angal tala pa kala mem sala peo o lo e taimina la o e pikimene la to walo fa na udi la sa. Ai kapungi no leo ya msala po se fane tonu le tise o la to le mo mau tu se mo reporting la to mau nafi ya tar fi fiele se sina final falele na mo ya sa le mo fo na fa na even though le na poloka fo la wala ya nga mo wal kai me pike na fa na mo ya wala di la sa mana ya ya fo fo la i vai nga ia male fa so ta inga mal fale mai Whawhetai o le nana mawhai o na tinei ale nā fo i mu. A o le i tele ni afiang ia wai whai o i nā, ia a o le train station, whale mai, oka. Ia, le lei, lua se folo, ma le lua lewa tia nei le tu la walu, ia, o se mana whaafonga, o le whaafonga nei tai au, le whata whiti folo nei vai aso, tātou pa whasamo. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fi tau muli le atunu. Ua a au tau nuu i le nuu o ape. O le upu na maua mai le whiausi ngā teine nei o tai maama tilo whainga, le ana whiausi atu i uporu wa ngai tuila. Whai mai se mau o ape o le isi lea i ngoa o a fono, ai o le isi mau o ape o se tasi o pito nuu o a fono. O whainga tāma na whea ngai mateine i le sami o na o le so wā, manisi o atua o le sami na fōua le au sanga. Ai na tau nuu lava i lo la wha moe moe na whe ausi i ai, o i nae mau ai le winga o le upu. E whaawinga i se mea na a mata i whainga tā ma puapuanga. Ai na taunu umanuia i lona i unga. O te momoli atu le whaafitai ma le whaamalo i le tantou e kalesia. Malo le onsai ma le whaapale i le tantou ngalu e ngatele sa whaafeanga i ai. I nā tau sanga e lua o tuana. O le upu lava i le tawasanga tamaitai. Ua a au tau nuu i le nuu o le ape. Sa tanto lutia i aso e tele i puava. A o le lava ua mapu i whangalele. Ua tū le whaila ina ua mae a le maunga o le atua i lo tanto nuu. Ma lo le ngānu lue. Ua au tau nuu i le nuu o le ape. Ia manuia lau whasaunga Samoa. Whamnatu le atu o le taulunga o tātou mau wha Samoa nei vai aso le mai alana o tātou tala mai Samoa le tai awa tai au pe au lia ai mana ia tele o lo o susu ia tātou pakala me le tai au ma le tai au o mau wha Samoa ma le telo vaenga au ngā foi wā ango whangawhale tangata ia makusi umai lalo ia mau o le vai aso lima aso le vai aso e o mai wha le vai aso so ne wā alo ia ngā aluala oe pādu kua ingisi au pepelo oi ingisi au mea moi e ke alo ke mimika i oi i whainga la unga pe a whaia makai o le kalesia ma koe awa lau titilo le kere loa ia Natasha a lau wawa ile i nei e a fo e kusa e tusa umale malama maanga o Samoa i upu wale whale o ino upu a e la tangata e poto e koe e pi kusa la ki pisi angiangi wha manga i ere kuka o le winga whamtalanga kusa la kako i koe
ko e whaalau tele i a ngā upu. E whaamata ngō fia ati le maupo le ngā upu. Ia ngā, e wia langa ese. Ia e kasi ale winga a langa la e pokore si maka i makua ai kuu ia isi mea whaamana. Ia whaalau kene a ko mo le ngā upu. A manga iai le e wia ngau pepero isi kai mea alae. Alae maua. E a ngā. Alae e mo. O le tāwa, o le mana ina o le oa nal tatunga ngana. Ele tasi se upu, ia. Ia o le mana ile na pauala ngā sionga la ke ua maua. Me langa mangel ko spa ia le mai Chris. Le ia mas pepelo ia e o Marcelo pesenge mo ia. And what is my Chris nei tai au tash. Ia, malo Chris, o bai foi o le nei foi aso. Maniere lo fare tula wo wa me auto ni fu tao vi ele lo fama nga le tu ni fu tao matsangu fie tao le lo fare tua le la fama le mau le mutato ni fu tao fai mai le tu wai e fa pe ona na wo de ai le vai tafi o lo fa pe ona na lo wa nga ya oi di fu no tato de lesson le na trofe nei fo yaso i ngaluenga foi matiu ma onga foi ale fa me fa malo se tato no winga fa be fa mai fa me le tu e fa pe ona na o le ai lai vai ta o lo fa pe ona na o lo wanga ya ti o ya no winga va pe e fa pe ona na o le ai vai ta e fa pe na foi la on fa pe na foi la on tato na tato nga ile tua ali fena dai tato da sone awuni tato awuni mai mau tato taimi awuni mai mau tato taimi i me le olanga ni ali fena awa fa me le tu fa me awa e ma vai ali fena fa me la le mau I tato wa na what tato na what I le tu tato na what tato fa me tato na what tato nga ya te e pe ole pe e fa pe ole na ole ai le vai ta fe ali fena ven tato le asone tato na wi le tu ali fena tato manu ia le asone tato o fa tato ma le tu le asone tato manu ia tato valinga le aso nei foi vai aso ven ya tato mauna mo tato no fitao pamnia tele toale to mo auto ka place la friend mani aso fa
Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Ua te tala le la fou o le Deals Direct i le aso tofi aso lua se fulu iwa o kuso i le tuatusi limas fulu Love Grove Crescent i o Tara. E te mawai o loa mo loma o ta pei o mea fale, umukuka, ka peta, mea whaingaluenga, maisi telo o loa. Vala au loa le Deals Direct i le lua tasi wha iwa fitu o. Lua tasi wha iwa fitu o. Ta tala fitu aso mai le iwa taiao i le fitu la fiafi i le limas fulu Love Grove Crescent i o Tara. Talofa o Salmasinga fale lua Tim Toilolo o le loia Samoa. Whapitoa la o unanga i mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoi ngā visa. Hapena foi le taxation, por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau aveina mta upu whaal tu la fono i Samoa. Whaamal mole vidi maili numera o iwa lua ono o tasi lua lua. O iwa lua ono o tasi lua lua. Whaftai. O le A1A Tree Care Limited, lātou te whaia au onanga nei. Teu, whamama, whangata, pe ave sea ni la au mapongati mai lo whanua. E ma whai fo na lātou te wina lau tonga la au matoi tatou. Wa silia mar se fulu tau sanga o lana tautua. Wala au lua le A1A Tree Care Limited, le olua tasi o lua o tolu ono o. Olua tasi o lua o tolu ono o. Radio Samoa. Mix that up a little bit and little sweet and when the people them get nicer. Stand up higher than high and listen to sound why. See my lady wanna what's a silava oil over more. I want to know if you love me so. My lady won't let you go. Lama oi penino le vasa Wala au mahua matala Ta uchino maya wana o another Ya so umola neo again La upele esa fai la umiti Ta eva Afi Lo manongi wasa sala Yo se fua matala Beni mate yo uma faufanga Lo malele upeyo lekiona Lo malele upeyo lekiona Wafainga tau kuna thama chala Wala au mahua matala Ta uchino maya wana o another Ya so umola neo again Kill around here tonight, son guy, listen Your sugar honey make me feel so great I love for you so real, so my pussy my shake Se alela lu enga Baba sing I am a mama little bang of a rena. So much sugar honey make me feel so great. I love for you so real, so my pussy might sing. Say sing, I let out inga inga. Here with Baba sing I am a mama little bang. Let's see. I'm a fall for ya all I want.
want to know if you love me so. My island lady won't let you go. Silly lover, oi penino le vasa. Wala au mafua matala. Tap chino maya wana wala. Ya so mo ne yo nya. Sole, eva mali pese, malo fa fonga Samoa, malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Taimi lava le nei o le nā lava fo'i ua iai nai nisi o vaenga ua mamafa le traffic a o nisi feo lolo anga i atu lava fo'i i le mamafa o nisi nei o vaenga o maitau atu o le nā lava ua maitawina ua mamafa le traffic on Southern Motorway southbound Green Lane ana nga i atu Mount Wellington anga i le vaenga le nā on ramps near Green Lane and Market Road nisi nā vaenga o leo ua maitau atu ua whai lava fo'i si mamafa ai o le tātou traffic i le taimi le nei northbound tātou lea anga i atu la talata atu Sylvia Park o le ua fo'i ua maita watu ua whai lava fo'i ia si malosi be ua mamafa mai fo'i le traffic i le taimi le nei both on ramp and off ramp i le vaenga le nā Northern Motorway southbound o lo o ua maita watu o Nera Road whai lava fo'i si le mū mai i le taimi le nei umi nei a tātou kiwa lata atu Spaghetti Junction ia mo i tātou o lo o anga i atu ia utangia lava fo'i lava le ono sai ia manisi fo'i o lo o anga i atu heading south anga i atu St. Mary's Bay maita watu faisi mamafa o le traffic i le vaenga le nā Northwestern Motorway eastbound o tātou anga i atu i nā Te Aratu maanga i atu Waterview o lea wa maita watu taimi nei faisi mamafa o le traffic mō tātou whapena fo'i i le whetaula inga le nā mai Lincoln Road o lo o wa maita watu le taimi le nei wa whailawa fo'i si mamafa o le traffic on Great South Road ia o le tātou lava lea mai Green Lane ma le anga i atu Market Road lea wa maita watu taimi nei faisi vavena mamafa mai o le traffic nisi nā o vaenga o lea ua suia mai i le maita watu i lunga fo'i o tātou wala titele le nei taimi a ta avale sautua nā lava saunga le mu ma ia lava pea le ono sa i le nei taimi au e iai au whainga malanga i lunga o le ala ina uto i lua se 10 minute o na tā leo leitu lai iwa Tāle tu lai wana whamai a whailole tau tuale Radio Samoa ma le malu o le tai au mo le nei a stofi o tātou iai ma lo whaftai le tanu i lau whaafonganga tali a whaile tau tua i tono lo maonta tono ta vale tono whawhainga luenga ma so se vaenga o whaafonga mai so stafora nei ke lope lunga le Facebook ma le YouTube Radio Samoa ma lo lava whaftai le tali a mai o le tau tua nei fwoi tai au whau ia o lo whanga solo le seola le tānoa mo le Santa Maiti le tapena mamao i o tātou e te tala le iwa le tai au e tau le lima le fiafi mo le nei taimi e le leili suane vai e pari ma le whainga aruenga e a whaina fsoswani a te oe e a wha loa mo oil tele o loa mo le whanau e a lae mo whainga o fi ia ka lolo ka maiki ala wa umba hau tāpenanga ne fwoi vai kaimu kako iai se lau lima sumareiwa o ne hanga mo le tumo i le tānoa sa mo la whanga solo na to White Sunday sale mo le tino a mai albese lea ona tala lo telefoni se ita tal no foi mole tino nei tai ao o le as finangalo le tino o le fai pule le na ta o nei le mali o lo nalo o foi tau atu i le vaenga nei sau no iai a utango e fa Samoa e ui ina o mali o na tali ai o ana sau no anga te tono le palemene fa malo si au a tono le a fa sao inai ia se tasi tangata o le winga le fa mtalanga le fai pule Mark Cameron e uia ina maliulo na tali on o tulanga o iai ia o le sa tala no il pokala mene il tai au salo po se whawhitauli lava e nofo mo ia po le maenga o le mental health ua le mawhaiona whaasoa o le ala loto tele fai pu le whaasoa i tona pale mene le asara nafi ma le whaamoe moe ia mawhaiona whaasao i nei se o le tasi meaning o le sona tāua umana ia sau no i vaenga nei sau no i ai
e mawhai ona susulu ai le la mau atu sile sona taua. Boni sin whaina whaafonga ia le fwoi santala noi pokala me nei tai au. Ia, ua manatul pokala me ele lei whalau tele lango tasile o vaenga ua tele ia lea whaina o soifua o tupulanga talavou. Ua tele fwoi na whaina ili to tele o tatou fwoi le mano lea tano mo le mental health, mo le depression. Ua le mawhai ona, ua le mawhai le malosi o le tangata o le tau aveia. Ia la ngona ia te ia. O le alala leo whamai whai pule lea atono le tele o saunoanga i vaenga na ia sauno era nafi. Might save someone else. O ringa whaptalanga atonu ua whatu tonai me o tonai e le umoleola si o natali. Ai o vaenga na tala no e nafi am whai ona watu is a positive message. Ina ia awane i toi o i nisi i le tulanga. So mo tanto nei foi tai amal fa fo mele no nei matua lo fa fo mai ato no tau te atu pisi te pena no nei fa nau ia po fe lavo i tato le nei tai au o le ase mele e fa on e fa ina ia fa sa o ina se o lo se si o le a o atu e tulanga ia on o tulanga i le mental health for depression o se mafatianga o te tonu ia te what's the best thing you can do? What's the best advice? O le ale fautuanga, o le ale mesi de silio na le lei o na e whaia. E ma whaia na whaasau ina i se ola o sesi. O le ao atu. E tūlanga wha le tonu. O na maftianga o le suifuanga lo whenga mitato. E pe mana, i la tātu tata noi. Fo e tala te foni, feel free a comment longa tātu Facebook. A tono e nofo ma se tali. Ia ma se fautuanga le lei ina ia awane i o tātou Samoa ia tūlanga. Le po mala e tele soifua ua uma. Ona wale mawhai e le tama ma le teine. Ia porta ma, portina. Ona avele venga pa mafan whengai maia. Ia ona maftianga do langa nei ai le emotive sosoani ia ai faita to man sosoani ina ia fasao ina le na fo iola tasi ia male malo le tino fasoa ia finangalo le asa fa fitau o fengai matatou fasoa matal no se mele le tele na mo tatou ia le lei talatu le avanoa mo le tino e fa fasoa finangalo tolu fitu tasi lima i tolu ia mo lunga tata Facebook ma YouTube or samo feel free comment ia ba bai fosi sosoani mo tatou e fai ma sosoani mo tatou uma ko fu ma ka ko fa fi kaudio lo langa fe ngai ma ko ai awe ngalo fa sor fa fi taudio mo wel tani ana ia na to es fulo no e lei ba porque la me malo ta algo de samos fulo ba todo ile locho son san malo nganga ai chete ba le filele injor ine mala cho pese sar shanu mai ai ko guitar e inu mai ai ko le ava se mai mau mo patsia so le tena le che vale bala mai mau tena so ele sami se manu o ki ma o re mai sia via tu be balo ya fiti mamma ia Patrick Joa la fo sen usole ale ngalo I
Ika kol tayao on Radio Samoa's for lima iwa tolo monto es puntolo minuto lo tolo talo le tula iwa to pona minuto lo toyo le malo le tayao mo le nei foi a stofi malo fa tai le atno le lei e mo fa na vea oe masetangata e mo se fiso swani mo se tangata o mafatia le nei aso o le autule o le finangalo le sunga le faipule ma Cameron pona yele son na fiton ron palmene ona le mento puisiona tali tatu tala no wai o mata to sa mo fo ile tulang e to futa to mo fa fita o lo langa fenga mata to e fa yona fai o e fai ya o mata to uma ma fe so swani se yo foatu se fe so swani ina ia ma fa yona fa sa o ina mai na tangata mai maftianga ro fenga mai ma o i se tulanga ile tawana o yai ile tato fo longa lo fai nei o le ase fautuanga le leimo oi, o le ase mele leim whaona whaia. Ina ia mwhaiona tātou reach out, ma tātou whasosani. E stangata o siri ona mawhatia i mawhau whaunga, i mawhatianga o le mawhau whau. Mental health and depression. Tolu fitu tasi lima iwa tolu, tātou telefoni, ia na whai amanolu o le tātou Facebook, ma le YouTube, Radio Samoa, e whaiona comments, hei lea tanu o whasosani mai mo le tātou pokalama nei tai au, Radio Samoa talofa. Te Manuel lau sunga o te vai. Le kala me malo lau le tau tua. Tai. Sa o le paso te vai e matango fiu ke le singa ngalo le sunga le fai pule pe ona e pola mai. Me tu singa finka o maliu sona tali. Ai o ka se makango fiu le se au ngai mo moli mai no so se kanga kala o le ngalo lang. So ya que hablaba o so se tangata la que le o ilo inga pe la que lo ama ya inga le mele o depression o istanga kai pe fa tu so ka ko o ka ko pe mo mele pe makamuli fo le pe ma ba so ku le silo ma fa fika o o le makamuli le o le avea i makulanga o skulanga e kapile se fa lo ya so o le lo fa kuanga le ya tato umalawa se tanga no se tato no sa mo mai se fo tanga ta pasifika ya o le makamuli e lo e ya so fa fika e fa so sa wo o pela van te tanga luenga e fa so sa wo fa usa yo mafakiama ako le fa so le asefe mai i ka po i se me a ko mai fa fa ke le ka yo ngai ko ke le la maka mo se fa so fa tu man le aso fa mani fa nei tai out yes ole ngona na fa so le finangalo fa so le tangata te lo mo le so so ani mo oi ina nei fa so atu se le mo se so so ani na ti le on ma fa lo venga ro ta wave tatu Radio Samoa talofa alofa kawai malo se fo kawai o ngai sa mo voi le mai nga le kausanga ka ti vai pa o la mela sa pai sa o waru vai fo ma right ala o so ni malo si o la ka no ile ku manaya sa mangwi ai yo ma fakianga ngala nga kupu ngai me kawai o ngo o wa los la nga ngale la nga venga sa fa nga venga ya mangwi ama ongo lo piti pe le ku mo la ka sanga mo la ka no fai pe le ku ka ba mana ya fa tai mo fa so a ver la o ka ka mo wa ye ka mo fai so ye ka ko ngi le mo wa mo fa ka la ngo fa ka la ngo ma fa se talo ma ave e fa fer wa le se pa ka mo ka la ngo ai awa ngi sa mo wa le ma nga ka ba okay malo fa tai mo fa so fin ngal nei tai out mana ya la lei ave faise lo lunch dan tele noa ia ma fa so and spend time to pray ma ke le nga pe fin ngalo na me le tai ha Radio Samoa talofa alo so fua ka vai mara se fua ia o la kai ka voi fa so ia ka vai o ki ka mama ki nga a ka vai aku se si pole lo la ka fa nga o lai ma o le mai nga o kai kala ka maka ke alu pole le kala kala ngoa o sa vali pa penga ka au ma le fiafi kai miuma a pai po ye ngi so la ka fanga o le ye se ka pai fo la ka fanga o la ve sa po la se so la ka fanga a wangi ku la fo inga fo lele ya wa ye la nga me wa kupu ka lo fai
ia lo fangia le ri langa fai ngā malanga. Ala ngā whāsoa ka vai, o ka ikau ka māma ki ngā, ka kauanga kuri makai lava sesi o le whāngau. Alo whaka vai mo oi. Thank you, Sam. Boni lava le nei tai au. Whitingalo lungo le tātou Facebook. Tā ua whamalosi e ui pongsa o mea tinga o lo o whiangai mo i tātou. O lo iei pēla vai puna manino i le isi tu. Very nice. Yeah. Sa ili se tangata so swani moni e whaasoa iai i en whawhitauri. Manea whawhitai lava besta Hadasa mua. Mo le whinangaro nei fwoi tai au fau. Le lei e leo toi umis taimi o na le tātou taimi wa wawi fwoi na mai ale maru le tai au mo nei tai au fau. Radio Samoa talofa. Alo le soifo mnuia tawai ma leo ba. Hara sifo. O lau tali wave. O le tani o nei whawhitauri umalawa. O loo i te tonu lava o pui o tātou whale. O tātou mātua. E sili atu o na te le silafia mo tātou māmalama i a tātou whanau. Tātou te iloa fo i wa ifo ni tūlanga fia o so stasi o tātou alonga whanau. I winga wa aia i aso taitasi. O la tātou tala noa. E mawhai ona tātou sa ili atu. E iai ni woa tātou whanau. Pe iai nisi o siblings lea tātou whanau. E sili na close. E le taulan tātou si, can you ask him or her? Pe iai se mlotu. So i nāia mai ele tātou tali. Pe awhai ele mawhai ele tamai tete na whaasoa mai a tātou mātua. Pātolo i tonu lava pui o tātou whale. A mata mai le talo le tuspa ia o le lotu le sa o lo i nā o malaka. Ana na paalo alo whaatai. Tai tele mo le whinangalo le nei fwoi tai au mātango fia le whaasoa nei fwoi tai au fau. Radio Samoa talofa. Alofa tawai. Malo sifo. Alo sifo. Matango film ka upu nei tawai langai. Ilmen tupu ya. Tole venta vale. Ole talal fo mai. It's going to be lalka ulmen post-traumatic disorder. Right. E yaila ulmen na ya malemele le ADHD. E pe yo fa maina e matautia ai ole fala. Ele mo se so soani ni sula ingalanga ele o mala malama i wingo fa maine. Right. E a fa ina ma fa. E ia kai me te no fo ia te tal no le mato. Ai nga ia te ele o mama fatele ia la to le tulanga o lo ia. Ya pe yo meana ai wa savali nei fitu tau sanga taluna al talana al fo maia. E mo yo te hoteola. Ya ia fa le tono la ia lo ma fa langa o fa maina. Ia e fa kai le fa pule wa Duma matala no mai ai langa e matautia le tulanga o ia ita vai Bane. Le jana fa so va tai tele mo finalo le nei foi tai au la no mo fa tai le tonu lo tam fai mai fai si pisi o tanto telefoni a ona wa ba foi na uma le tai mo ma lo tai au av no mo nei foi tai fo ma no sei fo Yo sei fo mo nei foi va ngona tai fo tai ma no sei fo tolu ava en pe yo no tau ava te nei tai ona fa so ma tango fie mo le tala no o fa so tolu fatino Manea. Fatino se tulanga fo ia fa fitau. Ai lo fo ia le mafai ona e fatino. Fe so ani o sa idi mai se fatino. Yeah. Wa utato masani o le mele o le tatalo o le fatino o le lot o mea umana ya fai nai. A ia fatino lo fo de tangata le fatino se awala e fo ia ile fa fitau le fatino fa fea. Sa ili se awala e fo ia fa fitau ma nu ia ta vai. Tai tele lava fa tai mo finangaro nei foi tai fo ia fa maru no atu o fai asi pisial ka ko kerfongi ia o morte mi maru le tai au ma lo fa tai tele mo le tino i finangaro fa li nei foi tai au ma fa mo o mo wai se ava no em fai ona so soania tu ai ia ma fai tana programa maru le tai au so soani se tansi o ma fatil nei tai au fo e to fo mata to maftia ngor so fuanga lo tatu i nei ia ai tala noa fa soa matatalo ia ona mo le se soani mo tatu uma na ia vai na sina fa popo to lava for tatam ta upolo tala no ina ma na fo in manatu na au mai building strong support system mo to tatu support system um fai fo in mo anga foster open communication so lisi to ta wala na open and educate yourself awa ala system fai so sonia te o lava ia te so soani sa ili lava oi ni so vai nga te tauna so soani mo o lisi vai
vaenga coping strategies ia yang wala fo ngai ke mafai ia lo tātou na identify o la le vaenga trick ai lo wika le le vaenga trick ai o langona ia e te taula ona ia i tātou vaenga na e mafai ai ia ona puipui ai tu ia mai le tu lai mai ia professional health o lo ia tātou vaenga ia mfai ona au sia tātou move so swani healthy lifestyles ata vai iwe so angai le tau sami a toa le fo i vaenga o ta maftanga i le aso fa amalo sitino fia manai wo sa vali ta vai ana le tanoa i tala le antau se malu e ta ua lava le tanoa i taimi uma lava male alofa pe a mai atu wa yesi swinga isi o walo matango fia fo i lea sosani a fa malo fa te tele tara paklabe na malo le taia mo nei fo i astofi fia mai ma te tia fa no tu te tia so mai fa volto tu ro sa mo mo nei aso a yesi maftianga mo tantou tara noa fa soa matatalo so sa mai le tu mo tantou nei aso mo nei aso malo le su ata malo fo le tawata ele sungla ata vai vi ele tu wa le mai fo o tatu vai mai le fa unga tapu kalame e manuia to engole nei aso sa mo fa pena fo yo nanga le tu yo o to fa valo flimo nei aso tatu fe lo isa so mo le lo fo le tu fa ye so i fo